oko me no wona nti na mfie bese me no wona da ko etwanya na me twa me ya ani asambe na woni me kan me broso anyi aga me kope mbe dai enti ewo mu na me oko edwa oko enuma bi na me so me pie abonten enti me ba na chese wono no pie wono no abefie abeto epunu ena me kobo epunu na me se na ade na ade ansan na otupunu wo se me de me se ukọ oyere ho wo manam se na ti oba wa votu mi se se me da so a wo wutrim se wo se me nkọ bonten se ya me kore wo se me kọ me yire ho me ma ene maba na wo na o ka se me mpie ene me pie na me de me watenka ela se ya me so me watenka me watenka ni bi me wampra ena wo so wampra ntimi nka me mate se so wampra so se me no mpra na kokon me no mpra na nko because me wopi enti wo se bese mfie no se me no wada me so megimi fini so abonten enti ana me nka wo mpra no a wo wotwe no ho asem na otime so no aduane pa ba no be ya nkwan pa no aduane pa o di si basket ni o di akwabonti akoma me yonko be ma edi ama eno me ka ho so ka tun se dikanika fo no a wo me ya na dwuma ma no eno na o aduane ko na me se wati bi da se obi a wo ukuta usika ko tade we mekanika wotimi nu aduane wo nu ya me ho bese mpre bese miensa na sem nan nti o mo ba to no ya na nu aduane ko mekanika fo no ana ele le cheze bibu o ndisa o ka chem se wo mpra de a ele le cheze me so magi atum ane me no pro so a meja eno no eti kokodae afa de tu na kokko na o yire mo konko ba mo bra na mza do awara mama na tu if you had me no obi antra ha o me no obi antra ha nti tu na kobo ba na me se me ntu dia nya dia to no betuma ntimi nya oba am do ba no be fia ha na se no dia ntimi me ba me fo ba am fia ha ntimi enye dwuma afele je se Maa Akos je se adane entokwa na ewo efie ho nti last way na me se ya ade a wo ye de hwemi o je se bia ne aduane no no ene ne kumasi ene ne kofodua ene ne nkran ya okọ ne de ma onfami ni agoro ene anopa ohwi magisa najo ena woba enti kasa ni nya mu no emre bi wo mo etu firifie okokodi ba bi bese bosumi nsa na bosuafo no ebaye ena ombe kae eto ombe kae no ene ko mutu omde mu ko police station ba police for by se da me kan no ma police for ba chi mi ede me ko police station enti police station mu no na chese o matu na me so mitifie enti o mo ba ye na chese me ya no still as na o mo eye enti ma bedwafo ya je edwa moto ena ye de Akoma mu Nsem jimedie no ebre wo sade tie bia enti sabre bo modin asa wo baje bre no nya bre na waka ye ho wo a wodi wani behwe wodi Akoma FM 87.9 Kumasi One TV Ena Onia TV, Facebook Akoma 87.9 FM, Facebook Akoma 87.9 FM. Like and page, comment na share my YouTube Akoma 879. And also bomodiana subscribe me a notification bell so every song you get notified. Wash my for front sweat me and be a TikTok on so some make us say a d a chago ever home. I want so no more bomodiana share a day amayana yakoya nimukon kind. It will be Bia Emo Nikki Pizza Fan Club UK. Nikki Pizza Fan Club UK. Nyame on Akoma FM 87.9 Kumasi. Ensha modra dine edichre me onyame. Ensha Nikki Pizza Fan Club. Fonyi na da ye nyutwi nya doa. Ye maame Nikita ena fei. Ye papa Pizarro. Ena members e won Nikki Pizza Fan Club UK no so. No se me pictures ni dia him wo ho. Na wo mo oh ya oni obon paye mamenia oh nyame oh ya de pa omunyina ade omuye na eye fedodo na na she say ye beba ho say the Facebook for the Emma woman Akoma FM 87.9 Kumasi TikTok YouTube fan clubs ahodo oh nyame enshamo papa na chese me do ona o say
me said the way 1 man I'm saying I can't say me ye me ho hwe sister Hetty na Paul ne Henry ne Bryant mama me see me drew ha we mo man kasa na ko she dra na okro no na me didi aka nyina say see ho Ismail kra de wode ne shower machine boto obi ba wi bi nto ne she ni botom Ismail de shower machine boto she ni botom and I'm so Akoma FM 87.9 Kumasi. And I'm saying I said birthday no. And me so na ya me birthday. No mo say na birthday na unim. Na ma ko di ni birthday. I want to do birthday. And na ya me birthday. It as I said there when you anko ni yam ni na no as I said me to aso mama. Na me wie ni na. Na me shira pa kwa so na bon pa ya mama say ya wate. Da bia say ya no watumi adidi. Nga birthday. So pe wa no so pe wa ni so pe wa ni ya no aje nyame tia so nyame ye oh bibia so nyame ye ebeye ya da munyina sister Hetty nyame nshira na mo ne de aba oh dabi too much nyame nshira mo pa nana enra ajay kwami ajay ni di no the sample akwasi ajay ene ya reduwa ene ma mere ne mata na junior ka junior so aka enra me ka 36 years ye be the half quarter wie aka nenso onyankopon adom aha de just one for wasam na ma 36 years asam ye be Canada kono nyame ti ase wo ma ye saa nimdie no a ye de te ha a ye adwuma enye no nko a wo Kristo so ka ye ho a ye ne nante a ye ne namo enti se de asam na den si de tie no ebe ya mra fogo kama na nra ye free ha no num ne fa kwa me jam ho uja ye ho no nu ne fa jam ho na mo appointment me ko Yesu na cha say hey ya tu free ha ya tu bebo ha ya tu mane ha ma ko nye ize so enra ye ma kwan e ma Mary Canadian, Martha Canadian, Junior Canadian, Papa in Yama, Mammy in Yama. Na said ye and see ya corner. Marcos and Kenna Crank average I na dini na to Sonia Casafa one can easy. Oh, say, ye my adia and my dear ma youth no. A dear woman come say, only penny in your summer. Yes, I come on to. Enka wo haw enka sa panechori enko nenso panyini ne ya akola ne bibi ena nanno kotia no enti yenhwe ho de no ye ka fom de na ne abeka soro de no na bibi ato yie ne ye say adenti da yensa ya kan kasa bo so yen because panini akora nya asem na akora di bemukra no o senti ye di fodie be ma no esa na pani guso na ne nsem hu na wodie no na oda so e bia no didi akola yes nka panyina asem enti efiri soro ene na ama aban mu nyina ye bere no akora akokasa wo ya akora wakasa eti apanyini ede ade na panyini ye odi tu ya nka akora akoka ho asem won ka ho asem nanso mama le kwan ama na nkyere ne die mu no na okonyina odi ya die ade na nkofia mama nkyere ma asem ade na omo mama nka die e kofa asem ni nyina ade baaye nti enra ye die wo de asem de ba ha ye se no kra kwan ye ka ye de ni nyina gugu ho obi aka de hye na kumam na obi aka ye papa ne so hunu ne mfonso eno gitum ne so na ha ye no nyintumu na wa me ma na kunkun so me ya panyini nti eno papa ne hunu se enoma bi wo ho mfitiase no wanye ne yie wan tutu ne yie na amafie no enkwara nan mu a obi aso de atia no de owo ni asam no eno o ka kire o se da me no wa asam o ka so ni ni asam a me no ni asam na wo boa o ka de ha no enti eno ye de ni nyina gugu yie
ema nyame adom papa hunu ye papa say nyame anim no waka so oda ofia na oboa because na aduane wo de sie ni nsuo wo de sie de o ne nan kro de tia na ayi kura no hwe ni ye obi beto na du wa wo ma ene wo yere ye yeden anka first moti ya ni jim nti eno ya keka bobo so a pasa ho me fa de aka ma wa no awurade adoma kyese eno ana nya asem ketwa yakeka ni nyina wie na atwa se emma sori babechia papa nso chia ne ma na fe e pia ne ma me tra ba bi o se pe oba bi tra na fe emma do nya wo papa na so wie mrefi enura na ho efe ni nyina kyese ayefefe afi Mary ni teacher no. Mary ni teacher. Bas wa weda we kitwa we no am ya twema so sa. We kitwa we no am ya twe. In fact ma nra akoma mu nsem de no kwa sense. Gese wa fa ama. Eye dene ara. Tokware be sore kukuku bati. Aya brechi ntokwa. Enra adwo boko e ma sondwie e ba fie. Omu koduru fie kura no. Call say ba Ishmael nchei. Say be ma no junior no mama na koma gina soro no. Say Ishmael in fact my idea mama ni ji abefie efie say fie nyina ene wa ye ni age fefefe ti empire bo ni say junior ka say ne papa on fa ne ho owu kura won si na yi ase still nation inti nya dia still nation pa odwan we twa ponche enso nya na sem se ne papa ma na ye we nyina onye papa ma on fa ne ho one ne maame awade de enye no asem o de on fa ho ne papa de na fa so no enya de a asem no wo de atu wo de be che ne papa eti ne papa he on fa ne papa ho ne papa pa won kanje nse ne ba no no onu wo wu a won si ase on frɛ on ma ho e bibia anya na asem na che se areho enra areho se wo ba wo babema na wo se papa wu a enye ma sem me du ona papa ka abo no kra metwam akọ se me so ka abo me a me papa hunu me a won twam nkọ o se mitumi hu papa na oso ne ma ne metwam nkọ na papa so ne niama ho nyama sem mo ayeden na chese mo eden na yaw shakwala ne yaw shinu eno so yaw die shakwala ne okay Ishmael so friend okay se ba bia asem na kobia no ye ma no nkasa ya se pacho o pacho wie ya na okọ nti wontumi nkana asem nti se bi osika na asem na omo siesie ye na omo kọ ye ni ji abafie no papa se de mo ye modwuma yi die sa na ba bia ye na akaye na wontimi nya so gesa haya da bi sa nim bia ne de ni ba bia Awurade na de adom ye keke sa enti asundua ba fie tiefo asundua ba fie papa nya ne mba emma nya papa se akase eyire nsoso ene kunu na enra said the okai ne kan do no o se me na me preachi enti enra ye nyina ye mompa ye enra da mo ho Awurade yes Awurade shira gu on so na tumu sa serious cause ya me papa nsiri say da ya me papa nsiri say da da na we nyina wo ho na asem kakra ihwe enehwe we so ne papa mi obo ne kakra afi ne papa se me kra ma bra pa eti papa kra hia ne ma e wo ne nche na nso aka ye wo beka asem de no beka asem no wen ena nya me de sa ni bia no adom wo ya sa ko mu nse no aha ye kama me kofuma asem bi di abramu awon aka wayada na watim Facebook bra do YouTube no bra Facebook YouTube enra ye ka asem no bra obetimi aba ye de beto so na so anya bi enra TikTok for ni ye mo hwe ko si tire twai no kwasem nyame enshamo Awurade asenso ya na wase ya na nyame nso asese bibia atumi akọwi asondwie mum aha ya Akoma 87.9 FM ntini ye kan yesi so wo problem a enfant na fie bomodi ana sorry waka na wo de fabra na sede etie bia no ye nim se ye beka na ye kan wie nso a ye nyae ne sada enti production line ni se uwo bia
production line ni o problem na o ba bomode a na efre na ye ma direction no ya wo de ebeba no eye 02039333582 02039333582 and 055-260-1529 055-260-1529 055-260-1529 Inti wofra no bisa producer me pacho mebo ehne fa na mo ye wo Kumasi Asukwa ne mo ne de hwe ne mo bibisa o se ma na me bai mo de me ko mo baji me se ne yesi entua ka pratokure dem wo yanyiska wo de ya ne se waba de wo hia ne so atena ka mu eno ano no na ye be ka ne ahwe e de ma afei yemra studios 2 na ye ne ye dofo bi a ye nya no emedi enkomo na tie ne enkomo ni ye papa ehun hia pa enti se wo yo ba se wo ye be ma wo te bro no so a wo ye warefo wo ne be ma bi te wo ne na etwempena me pacho tie ne ye na onso wotumi enya bi na wo de etu ho efo pa obi experience kase no wo be share e de akire wo no obapa emo ahenwie yena wo be peja wo mo kakra na sa no akasa den kakra ma me wo din paso me de Teresa Afo Teresa Frehena bai me fi akra me te dansoman o te dansoman okay nti ene dansoman fo wo krom dansoman fo wa Akoma studio se ha e de ene dansoman fo e wo de maye ene wie Teresa me paso me professional teacher na be ma me ne tena ye tena for 16 years me ye teacher yin no ye IT consultant or develop software Emma companies bi sha de nyina edwuma wa ya no na no ne company bi na ye edwuma 2015 no so person no aye na edwuma nti no person company bi abe ye edwuma nti o je edwuma na wa ye no o tena afi no see na edwuma ne the way obeko up and down nti no ohia car dan fo bi eton car nti no opese otoka na o the rounds nti no me as a teacher me fa my salary engine loan ma no na me je first loan ma no 4500 na me je ma no car 4005 nti me je ma no to sa car na o the rounds no nti e did ma 2017 and o see apart from car no ohia other things nti no me sanya top up e ma no that was 2017 na wo je loan na wo ye top up e se wo je mo na ye te dada ne fimu nti this time na say me step up nti me je 8009 Emano. Eno so de nyina miam salary na omotifi. Ana 2018. Ano na say advance year rent. Osazo hia more money. Ana 2018 me sanje 16000. Na eno so omoti 8009 efi mu. 16000 no. Me in 2018 and 10 year call lockdown. Me patch oya software ma oya school management software and church management software. Oya mo on contract basis. Or the mo no mo etuanaka. It were 2005 but I started here you call lockdown into when to me and continue and I scan so many loan that into I say 3 fee yedi and I scan so say into after lockdown 2020 and I say they was started there so otwaso now we be starting to now to a woji loan be ma be masa me ne wo ma and I say onye dwon to fia me mebre and I me sika nya akom dada into I say me share na oye de oye na me to be nya me sika because okoye na o say oye wie contract no enough money oba go twa loan off say the be ayentimi obe pay off until na said this time no gwaji 22000 man this time round that was 2020 December na me sign is loan me jewie no 2 months later February 2021 that is January February 2021 and you separate year yes me jima when you separate year and me kwadi ma wo fo since then since 2021 February no so loan 22,000 every month almost 818 cedis a year 84 months me chair for 2 years now we separate year no we ja loan abom so ejuma no so a oye he is doing well my friend na o fi we can loan as mo be ka te nti one about the loan nti 2 years the me chair 880 every month for 2 years aka 818 cedis. Yes. And I would share every month. I'm deductive free. So salary. Okay. You said I sank 5 years, but you 2 into 5 years.
na there this separation by in Sudini 2018 many be me wo ho yen ka bi nsie manwumre ye hwe TV e wo ho wenya phone call na nkwara ye de ntibiti am so munye din me dan mani se pe phone o de ye call no o to phone mani benkumi pan sedinti o kawe ne ana me ye call na interrupt me call me ye business call me nim se no kwaje dollars o me ye business call na wa interrupt me call mani mi nyina ho ye o wi phone no de ye call no he was on the call na to bo mani sa nkwara nyina ho bi ahu ye mi nsu na nkwara no susu o wi no ho se wadi ewu no so ho ada mama ye so pese me ko jail na me jan kola egu so and not turn it to kola. You see what your mama has made me do? She just wants me to go to jail so the plans I have for you will not come to pass. Now let her take him to jail. Famiko have a famiko why did he say famiko when me say by emotional into a cancer no wa boma no me to me an country obi adam de share me I dey chin na me call hospital doctor no bo me biala na adwuma anto ni me say e trauma okay bia me see there be me accident wo came na doctor ni pese wo hu na dekodi a e bo wani no a ama wani no aye saa no okay bia manka 2 weeks man go school akosha de me dey sick leave after 2 weeks am call class still na mani no dey still aba from kakra me colleagues bisa me biara me see me nya accident me ntimi ambo be me di mambo me busuafo din mambo anka nche me busuafo na me ni be me 2018 saa na wo we am the hospital after somewhere 2019 me call doctor ne say I may lose my left eye. I feel na abo me hu. So when you know one shower when ni benkum ni befra. Na abo me hu. Me da me nda. I feel na me nda ntira say my basa ntira ko na me frame me say me ye di nkwala sem. Me frame me nwa ketua wo phone so na me say me hu mfa me kwa mpese me resign ni. The who said dey me kasa kasa na say hu say me kasa na nya papa nti. One me ma ade chi na me sister na me ma me brother e wo ye fie ho. O say be se na yenko. The way I wo kasa no. Ko che be man so mposo mo ni me ko. No oni me nkra ni nyina ekọ yekọ abusuafie yekọ na ya pese yetu fiefie onti yekọ du ho no anche no be ma nso tu fiefie ho be be na yetem afem kodi me busuafo ho no depression na worse me dwen one me loans yes me no so be fra me be ho na be hwe omo na area ho so ho na ye wo me wo makobo bra asan baba ga de me ba betra ma me fie e no kra na ekumi no afem ma ba me so am ngita hwe me ni sike biara mama me nunu na ehwe me nkola lockdown aye over nkola aye ko school me ni one city me stand them brothers no me de nkola no ko go school we to bag no we to books we to uniform no me de nkola no go school I felt so useless say my child here since 2007 should I come back to my mother's house for her to take care of me and my kids me no see be Friday to lose my sight and me more better until I just want to die nya pese wo no maduro wo na pese me because when you be Friday and ka wu me hu me be die ma me wu nti no na wo mitro be manti obi abesha me sino mpese me wu nti na I was on psychiatric I was on the antidepressant drugs ma fa na dakoa na bibia keka bo man nti every day say me fa sa na fe omo de me tin ye ko hospital ebi ko no mo de me ko ampa abo ni ade nyina ade so nya biala na ma me mo de won ampa ba se me se no tete no to lo se ukra me de kan ewu ejaw so na ya de bi o ka kire me no de me tin ya ba kuma se nyina eye clinic ye fia na ye ko ha just to save my eye na ye wo do stand me ko ayi psychiatrist so msa ko di me ndro ka ho afi my basa school no me ye on and off me teacher na e shede me kakra so de school be sign ni mama bi a chade wo class but na class wo ka we entra de nti me ko school ko tena wa ya me shira he teacher yi ko retirement and I jammed me ko sometimes me ko on and off sa nti da ko na clinic bi ba ko bi na ben ma me ho no me see me be na me ko first na ho wa nti me try clinic we ahwe nti me ko ho no na doctor no ma me ba ko clinic ba ko na me ko no e do no mo de ma me no I develop a trauma glaucoma on my eye that is eye pressure nti no se ko higher you go blind that's an etie nti the doctor say me ko blind no na e do no mo de ma me e ma ne mba low it was still going high nti afa me just clinic na me ko we St. Thomas Eye Clinic. Me nya advert mo mpajo. Oh yeah. Me ko ho no na doctor no ma me eye drops no. Me be use it 2 weeks me ko na pressure na normal. No, so I should continue using it. I'm doctor. Am I going blind? Or so who said you are going blind? So if I na me ko mo say me ko blind. Nti I say won ko blind. Just use the medication. No. With the Google so. Use it. Google so, with the Google so you live. It's a hope and I mean hope because I thought all hope was lost for me. From the clinic, you know, I mean, if you know, me if you say me fa depression drugs, no,
ma fa de ti ma hwe menya 1 week ma fa ndako a na wuntumi na wa ye krakra but this time round me share 1 week me fa me say me na me ho ato me before then na madam for me na go secondary school I said Teresa, you can't live with your mother and the kids. You know, I still move on. Let me say, me kwara me ni kufra ho na be hwe mo. Ma me fi ade me anu wa. Me ni fra wa ha no ma na o ma hwe ni. Nti me nko. But me fi na me buy and 1 week na me say, I want to move on with life. Now I want to live life. Doctor na me so much hope. So when ni fra. Yes, and no na ma me get depressed no. Nti if I will live life with ya, why should I worry? Evan if depression vanish just like that. And madam for no charge me 7,000 free. Na me call rented na me dem man call. To move you free ukru no aba ma me ono de nkra 5 ni na bai na impenifo no etro BC nti amoko secondary school nti me de 3 na bai impenifo na twins almost in Peters from 2 17 years nti me de 3 na bai baby ana me wo no me no mo na tanya na be ma ni on ba around baba ko so for attacking papa 87.9 Kumasi because what mama how what's the car ato me so so the car to do money abre into baba ko mama attacking into amba biom me friend kra on fa na me nkra it was anka sa afi me ba ko mama so mama mba because me ma won kwa nkotra me say I have moved on I will live life relax me atena na me ko anka sa me di mu am say I was getting better by the day na me nkra na atena up till now into see a loan na we jato me so na me tua into yati me 800 cedis a month I drop no me receipt wa say 415 cedis. The last visit almost had about account I need 250 but the count is 600 and almost 700 teacher salary yet till loan 800 made out I drop no and this is what is making me survive or see my minja use I drop on the minja use if him go so just like that you know sometimes last month they say a sign amount of 1 week na me nto because me na me niska onim pass idea why any even me no work na me to I drop into onim me ka drop na some ko be kate me ndi senda me ba hadia na ma se me mienu pe loan no be port minim ho ono na so me se no de me ko ye ko kire me ho loan me ko ja me ne na ko ote me nchen ya kan ma me na me da hye ne sa na ya be fi me yi me wan city sometimes he will even initiate the loan officer what the number me ko school na me ni one of our guys say me pe top up or me document me space slip na de nya wo fi ho what me fa oni me start fight do ma no prepare loan ma me nti me fi school boss say my initiative loan yan ko sign yes wo wa ka yes wonu adi kan ye hu bibia dada nti wo dia ne so de pen besi so na wa sign ne wa je na dia ma no so abetne fi a onye hwe no me be kire me nti no I thought say okoya ma ye nyina ayeyi na ne nkwala no nti sai na koba no mo worry if you saying 16 years or your what there yes a customer marriage or say court don't sign nti I can't force him nti a customer marriage na mo temo amofia na ma han dan na ye han dan okay na ukoshia no na or ye IT professional professional IT okay or a very good IT or you very good okay or yes software ankasa or you very good okay na mo worry ye no na oye na adwuma no de hwe fie ana mo worry ye no mo hia ye na no ka cho say adwuma a wo ye nie ba sese no emu aye den kakra ma nti bomodi agi loan me worry na de no hwe fie or committed that I should see me worry de no committed but oja company no me no better fie na nyama enko ye na lockdown so after lockdown de no enko adwuma kra nti me na me hwe throughout 2019 20 nyina me na me hwe onkran oni nyina with my teacher salary so that time na me teacher nti menya salary but ono ono de na oni bebe benye ske bia nti na me ana na me na wa na efie bibia sabre no a ojai campaign na adwuma no a obetena efie no na moma no yesen na ma wo sen na ya wo 4 na ma wo 4 twins nti na ma wo 3 but omo ye 4 okay okay nti free ho ba no de na che say adesoa efie hwe ne bibia no aba begu so nti o ka che wo say gilon yes na fa mo be ha me still be ya pressure no be ba fo nti no I felt like I should do it and I me sika nya akom nti me pese me de mo shame say do ya obetua fi wo na me ho ato me sa nti ya mo ngware ye no mo twen pra kakra sana mo ware yeah be 2 years unu say oye be mo ya abuse
or abusing my like or broma verbal or that hash or that a Nikasa or your quick temper like and chena me oh okay but set or tone in sub ball war party when who be that copy say what they ebe ye ho ade no when who be that okay na adana asem si ya oto phone no e de ball wani a ama wakwa wie said ye wo si ete sabre na monya akasa bi like bi a mwako manebu afu ebi a wakofa ne phone e ma ne afechire wakofa ne phone kwa hwe so ama ne ono akasa kra ne bu afu no onda so te woda da nti no wanya ko no wakasa na wo say interrupt no obeka say bu apayo anase bibisa wo hye na bufuo mo bibisi ansana obeto phone no abo bibiansi monko ntokwa abufuo nim nakasa mindi na atem krada sure no I'm not like that. Is it teacher for man ma wade pa? Me ndi na tell me that. Musa ye neat sana mate no. Is it teacher for mudi mu hu ni pa mo. When people even see me they will be surprised. You hardly see me talking. Apart from teaching in the class, you say me no be cry edin kom. I'm not the talking type. Magara courage papa na me dey say I'm not that. I'm very absorbent. Me introvert so. I'm not the talking type. Me ndi na tell me that. Ni na tell me that. To one ye be bien fan provoking no. No. And now ono ye ko no nkra ni ye dede na wo ka chom so mo nkoma no ntum no mo papa kasa wo no noise no want be so tell me I have to shout for the children to stop in terms of tell me they no chen nkola ntu na we hu asema na me pese me ka hu se matiem keke wonyin ni se na wo susu se bi ono oba bi na kasa nti bi a wo kasa mo hu se or west but onyemba se that he never did. When me who is so new about what I very committed. Very committed. Apart from quick temperedness, no, very committed. And they said, when we say now, and China ne buafu no, now was so who say okay, I was a me say do's and don'ts. I was say, me say me crun China ne buafu. I dear we me ya ne bubefu, we me ya ne bufu. And I say, now on ye call Emma like interrupting bida. Emma ni bunfu ya na so te ase happen once my yes I once but we say unkola there sometimes you do it unknowingly unkola 5 we won't definitely last born they know or a baby into on the way home but for that kind they all witness it okay the last born cry penny for na come na hu we can say what happened to my side daddy use the phone to hit the eye on cry come on that kitwa no you doing block for my dropper or see let me do it for you. Don't mind that day. It's a bad when you hurt your eye. On cry come and atinti. Crying in any. Yes. Crying in a go home. Crying now. You are two for the ball when it. Now also or two ball one. Now Adena maybe a one reporting or an answer BB because we are two for a ball when it. Now we pra. Did you know reporting no? So the way you see kind of. What can I say? No pessimity. What can I say to me? A jojo wakuma sabrenwa action and was a woo person would take here no into when to me and take his action. So person me could jail. From a corner family to my own crime, but Joe ego, so I wash home, so bet me I show so person me could jail. Into no 7% my papa could jail and crime mean to me show me now, sir. See, or black, or blackmail emotionally. Son or yeah. One why am a phone na bow me I hope I said me as if say on my wedding born and he made it look like me I deserve what he did. So yeah. But like okay what can say ni bufu de but say what training sa bow na moko mantem ho jejejejeje de ebisi de na ekoso nyina so one can show bia One will be a money. You better who coffee and I went to your country, Mammy Sabia, who croon a toe. I ever found a coin in the next American because Swam used to say, yes, many be thrown into American. Some many because as a country at that time, they catch a mammy television for you. I wear say no, yea. But Oko Hospital, my dear, Doctor no bow, sit there now when you win. You see me accident what came.
When you accident or came, but one can say, Bema and the phone at Wabo when ye, and I'm when ye, sir. Because who person will save you know, or your papa, person be jail. Person police for Barbecheno, into who save you know. Who say we plan or not started to go hospital like a time I me hospital. Eh? Me hospital. Ada when who said you know any say ne kokko osoro sansa no je So not here. enti wo ka wo born no hospital ho nyina no wan fa bia na say duru baby no wo say dey say ayen dey ayeso Not even once or mommy once the since 2055 years in you. Or mommy once the concerning my eye no. Now when you had a problem Me any Arabia. Me used to read it. Me lens in I see I'm got because me share papers for a long time. I say approve something. I was recommended to use this one. Me use lens. Me any problem there. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no ano so eguswada utie no ene awia yi ye ne Teresa ene kasada soman fo mu okrom ebra obinya bi hwe ye na kyese ya pa ho ye ma me ne kuna ono no eware ye ho asem kwan ode na efa so a eneyi ye ne tsedie sabia so sabia nyaado wabodam senkanye nyame a senka enye nyamia enka yehu ne sede yehu ne na osi eti hoyi enti yenhwe kwanya wo fa so ede manage depression ebia na obi tie ye na obi kwan be so na fa so wo de manage wo de. It wasn't easy at all. The doctor can you know. So me call ekwaje me drugs. I was on the drugs until me call kwaje na my brother say it wasn't easy. But doctor mommy hope no. It just vanished. Me started saying started saying depression no started saying like then I me come do the depression no. I wouldn't talk to anybody. Mr. Me say dem sa me na me nkasa me pekasa ntino na me nkasa me say dem you we miss my me nkasa. Me say dem sa me soro kwa me nkan bo say me ma me say kodware as if say akola bia we no ma me neti ma me na hwe nkola no. I couldn't go to school well me call on and off sir. I started wo ne ukunu. I started wo but me na me hu say me hu mfa but na me nim de ye me. Nti me ba ma me ho no hu say no afi ho nkwa de be ye west mu. Ono so ehunu sign bia an report ya fa ma me say na say de ma me ana so me yere ase me hu ne ti say de first na me hu no wa report ya fa ma bisia na bia. Nti ya wudi sign wo be ma ni fiansa na u mi via ko o parents ho. Be 1 year. E wo fie. Yeah, be 1 year. And oni woni nkomo no oni woni nkomo misa wo de ha wonti a e bia wo suban asesa kakra because definitely wo suban be sesa se de wo si hu no on se onhu se biem. Oh, but it seems he didn't care. Meaning na on fa ho. Well, no on fa ho. One report here ma one na kwa sorry. Na mo kwa sorry ba. Obi akwane de enko. Sabre ni mu nyina 1 year na won ne te nyina sa problem ni wo nyina no still another so ba won chen like or no beda asoba worry for. Akoma FM 87. Sometimes Obi ada ne dan ho ana. David. Mienu nyina na mada. But na ente say nanu mu ente say first no. Adan no hu say sabe fache me no hu say adan wa boda mo ana ni so oba ho ana something. Maybe he didn't find me attractive, so mekano. Na ho nyina kono bi. Maybe. Tina no ma ho no. Na na so kware ho. No. Na ho ko. Adan. No ani nye ho sa abre na na sa conditioner na wo mu sa abre ni ntina. Na adwena akoba bi ntina. Ena wa boda so say bia wo do be ko baby hospital baby one boda so me family because me marry no enye say no what here one boda kopim say one kasa movie from busia from be family as busia from no start so mo treat me sir. How? Yes. Emma won na won nice abre no.
waji loan di ama no ugusu oje na ugusu utu aka na loan no otu bi boa wo se bi amakoye adwuma kakra benti je na fatu kaso so no me say any better if so into obetu aka ire you better plan se ska ba me ye adwuma no kakra bes kakra benti no je ebia 2000 bi fakoto accounts ni mu ene yesa wo de kotum na say ye tua wo ka na ye ti a ebehye ebesi ho like no onye sa de ni mu bia na no hwe fie de because menye ye teme sika kakra no no so nya free na adwuma no oye mu no efie de no otumi de hwe e ma wo so ho to wa na say wo tua loan no oye adwuma no na wo so da so hwe fie onye bidia but onye idea say me ya me san hwe fie oni na otifie na ye adwuma no anase no wabie no office kakra bia wo hyemu we office kakra bia wo hyemu but na enye regular sa a new business was starting na enye eyi sa esese wo kaka wutimu na wo de ton sane ani a loan sika be sign na oje ye e de man or invest won adwuma nim final one am 22,000 de etwa trokra oje na ye no oje no ye ben last one 2020 December 2020 December and I would ye and the dashing started February 2021 okay and a mujai February separating February na need within December January February separating mo ko ye no na busua abafie abebisa ye be ya ka che se wafifie adan wafifie na busua tu anamo abam ho paso bia ma ho ebusuan fo bia ma ho ne bracket wa akra ho nzo na ya ne ebusuan fo o ma no be flash ho o young guy bi okay but so fo no mu nyina wo kumase ya ntino wo mu nyina wo kumase kra so mu nim se wo mo de hye na ware baby na my friend my move during the depression my friend my move so asema ato me band ada bo mani ma isa me kode ebusuan fo ho o se nti me tama me ware na me enjoy na me nim nti me pra me ta chen that's what she told me o se then me ware na me enjoy na me friend nti we pra wo from ayedin ne ba no di ade so o ma me ye wo ye ma na bia be ma me be fia na mobuafo ni bia na pacho ye worry on ba ye fia da 16 years the woman never came to our place ade no support my worry no one yin support na uhunu ne ne ye bi se bia asema se de asema meni ne ba worry kura na ni nye ho enye aware no onye support in particular but on ne ba nkasa omo mbonde papa ntino so menye se me na maye ni bibi ntino she doesn't see the need to come the second born no ba ye de ne to no kura me ma no ni me baby yes oni me baby ani no 17 years o hu omoda o ti aso ti kuma o ti kasi o hu me baby ada o hu ne nana no da na mo so nkosra no da say it's like me na maba mu fia me na ye be mo ade ndo ba me be me ho ade e we your call ye no me na maba mu fia nti I felt I should be welcome wo mesranya me wo me kasa me wo twins me kun ye first born and on my twins wa mesramia mankura ye nyi nti aso fi se me nti sam mangu ka me mesra nti obi antra ne baby sa na me so na me fi se ensen ka wo kosa na no hu se bia oba welcome wo yi ana say on welcome so ti ase asoma but se be ya obi nka nche wo se bia se na asamba me fe no ka je me se o se mo di dan no ma frɛ no nti ya the phone abɔ wani na so wani fra fanisa anya fe na wo ba be frɛ no ya asɛm o emu ya nti se wani no we no Osman ba boy so be bisa say me worry bi ma na me worry bi ye ne ba ketwa na wa kra ho Osman omo ono ne ka kyerɛ no so me bisa say me worry bi ma na me worry bi na wo so abusuafo nso nko be ma no so abusuam nko kan bibia nkyerɛ won no sama me ba ho no I say me na me ye mo focus me are renting sila attention nyina wo me so ntino as to whether me worry na yes inform mo person mo pray me say menya me tie didi me ntino I think they were not interested you see our na gu kra agu so baby sam kan say me worry bi me say no na on fa won san kwama no what to say be ma na worry
nkura no kwa nkura so nware awon so nware nti ene so ba no de dwa to be ye mpacho de bi ade me mpe de nkura hwe ade nti ana mpe den ma hwe no wo manan asam na bai na mo separate say on fa ne nsa wo ye nkran ni me fantini so on fa ne nsa nkoma no nti say nwi separation obi atini be there is I said mo separate you mo divorce ye ana you say be me mpa no de dwa to sites o fa chame ma nye ni ye fa chame ono kra mba na me kra so menje no nti obi antani baby di nti na ususu on sana omba Oma now worry be who be saying 41 obe 41 years ya no akasa kese egu microphone ni ate wonka obe worry be man na so worry be I don't think so 41 years on worry be adan me me wo ho be na me kokko hwempo ma 41 years me ya so na ma me ye jwa na me salary na me mba wo ho a me na me kokko hwe on worry be ebia no be serious ebia no be ntisa ba akono misro usro mema I don't want to di enti on worry be 41 awari nra mu akọ mu nyanyame a nka menti ase mama bro last is one I told myself said it's the last years I'm shedding mesu obi afumara mesu de bia mesu time me suffer depression comes with crying obi all depression but esu kakra na mesu sa I've put myself together. I say me pese mesu biom. I don't want to go back to depression. Sometimes I dream and anywhere I will cry my head off. Maybe I say it won't bring back what is lost. Why should I waste my time? I don't want to go to depression again. Doctor now advised me say I should accept my situation and manage it. I don't want to think again, and I just want to move on with my life. Ti sen kenye nyame a ka be ma efra wani ana se na mkra bonte so ko na mkra bonte so afutu be na ade be mama me nua no ba me ka che man sa ware no ya fa nko ba bia o me dem say mo sa ware na am say it's meant for some people we shall so mate wa obehu we ko shia be ma na otete wa na so ba tete wa don't stay me nka sa wo maninti yenko man say woman nti imba no sanka me nam ka bote so anka sankura ye omunti me pese me hu science no na ma wo twins no na me wo me 2024 me say 24 years ma wo tumi ma tu ho ana be ware me intimate na wo sa and I hu say ko school no mo ka say nkura ye o mo say no they come from broken homes and then single parenting ti ya na me suro ma me mba no me dia ware me mba no ye basae na anka me sia bonte so anka anu kwa ye west and anka me jai earlier this thing happened 5 years ago so anka me die earlier on and I would have my life and then still have my kids. Then na matna hwa ma we abeto me nka me wu ya nka sankura na ma san je o mo hoko. Intele me part me nwa ba mo hu science na don't stay. Ye fa wari ye fa nko ba bia. First me hu so ba ba 3 ya. Me feel say onyo ba papa. Now I know say they are even smarter than ye na yet na wari ho. Those women are very smart. They are very smart. Society na ma na say omo ye yibi. They are smart. No more me do mo kro mo brem mo yes educated women no more machine. Yes. The informal ones no they talk. Sometimes when they are in the market and the other place they discuss things. Omo kro to me kakakra. Yen katwi no e wo ho no. Omo tom ade edwom ni. Omo ko school nursery no. Omo di nkomo omo kro to me come mo there but educated person. On to me adwuma teacher ni lawyer ni that for na account nurse ni doctor those in the corporate organizations on can't down for that if he say she will stoop too low to say my husband did this to make me hear me say on can into omo e brechen omo asabi omo ni offices no omo ko school no omo na bankers ne doctors no money ade no ne kunu ye ne bibi ofia ofere on person quality be hu say ade we na wo ko mu da and I'm also power rejaye. But say I'm married. And so he wants to be seen say worry. Into own that. But other people no mo dey ya to be say na kwa say me ko me dia worry. Omo me better chen yen. Nti dem say sa na tie.
and society and so man I abuse before I abuse physically, I abuse mentally, psychologically. Baby, you abuse about physically, I abuse psychologically. Into no onka. What's my casena? Would you mean to me watana? Would jam my own quabble? Would my own to me? Sarah, you catch me. In Kolawe, won't me show movies and menu about my show Kolawe. Yes, or Taka Science. Yes, or catch your sadia. Would you say me down, cry, won't come to my face, Uncle Kolawe. No, me and to many watana. One of they say such things. Into I don't know, top why you must say, we should say, you be better when you are with him. Sanity. Oh, quite won't to be near to me. I never knew that here. And I'm an quantum, son, I would have even done it better than I was living with him. Into no son of me, they abuse you psychologically. Into say, or that don't crowd poo. Not than anyone to be better, woman crowd bar. Over people when him who's to crowd people when him fine, as if sincere, won't cut that. Son of Motier. In society, me pamucho, or mamma knew Mutifie, any those living around, who be Sana. Don't even talk to the man. Don't talk to the woman herself. And I'm bana ya abuse omuno. When you go to no foa, they are not shown love. Until that, no kunin bebo no bebo wudi. You could crack. I say I'm reporter. Until don't even approach the woman. Wouldn't the bush any? It was funny they can get to the house. June the bush any now would say yes. No, what report to make I say? Yes. Now saying Ben may be from Central Region, and I was say Omone Lady Binet, yes, or your neighbors, but. Debiano ase wo beti ne su be ma ne tabro ba ne pa but woni wan so be refie ho into no fra ka che say bibi koso wo fie bi say na me say o mo report ma police Central Region e bia mo be free wo be ba no na be ma no kra no dakro no de ade aboba ne timu aku no ana mo ntimi refie ho ntimi ko report wo police station na munyimu ho adi sir aha say bia ye ne be kan ye bro ni be ka so say anonymous munyimu ho adi na mako bia efie say ya hu say ye wo bi e wo ho family wonim ne bush ni bia kotu wo kire no mo de o metumi abafie ho yes sanity ya sam wo hu ne ya na akọ ya ya ye fisi wo no wa na wa bana mankaka wa obi aware say but obi ya we are inside skipper sanity because we Jimmy no to ye ni sa wonim de ya de psychology wonim de ya ye no. Yes, don't sit there and think say whether we Jimmy one or we Jimmy not on a no. Help that person. Don't leave that person. When this issue happened, I was suffering depression, me depression when I make people living around were telling me say they be yeti na they be me to say me per se they didn't help me. They because you people didn't help me. Yes. I might feel me. Me na worry na yeah Mr. And I feel I'm okay. I didn't even know say omuni mumpo. Say na omuni. Nti sanity. Yes. So no bia kana no atum. Bia kana no atum. Nti sanity. Enye nyame a ka sese nka wani fe. Wo ba fe woti hoyi. Enye nyame a ka wani enka fra. Say ni friend na de dam ne ba no. Because doctor ne ka kira wo say wani ni be fra no. E wana start adwendwen no woda wo na ei mani be fra wonamre yimu no ani kura mienu wo ho aye he han ye hunu bibia sum ye dum light kura hunu bibia wu hunu ho ano na wani be fra amu aba betena dem obi adware wo amu atade a sha tete ama wadie enti enu wa adwendwen na start ya nka enti na wo kọ ye de wo kọ psychiatric hospital I was there for just 3 months. My mom used to feel and for them quarantine 3 months. 3 months. 3 months. Just 3 months. Yes. Bakum you know me and sa. Many mama drove for 3 months. Who no mama drove for 3 months? Yeah. Enti so wo your ba na wie wo hwe me a eye no eye ni case ya wode aba but the san ye afutuo edema wo ankasa ye be ya na ande yi phone no kire me say o say Nigeria someone secondary school ni o said ya oh Ghana hey ya secondary school ni ne boy say waja no mo a wa hwie wa ye ndan wa hwie se de yagu ne so boy secondary school girl ne boy si wajano like how boy no krade no wo utu wa hwia said and wadi agu ne so sister ababa wa wei wo hunu sign ni bebre
no da so di ne ai no da so di boy na chi enne wadi for me wadi for me wo entire brabo ni nyina ba na like wadi for me se wan kasa wa mo so no an so ho de no an kenya ho anya bibia wan hwa wo be hye dem nkwada nyina hwa beka wa no aduro sometimes ye hu niema bi yes on besesa wa besesa ubetumi asesa be ma ho utumi asesa be ma be ma na betumi asesa ma wo da bia meka me se oba wontumi nka se wo sesa be ma because wo do no na be ma no beka so obeso sama because odo me die minimo no be ma bi o ye womanizer but okosia wo ba bia wo se me do sa ba we yinti sa brabo we me mobiem wo besesa dia ma but wo ba no wo se be ma no wo pe ma but me ware na sesa no mame boko de dabi ati so aka so sesa dia ma enti sese e de be na brand ukuni wo hwehwe free ne ho sese no that was the agreement say you say why Juma he's doing well. He's doing well. He's doing well. Nkran report mommy he's doing well. Member boys nika chem say mommy you are here suffering that is making money. You know. Maybe I'm not even interested in what the money he's making. I have a profession. Loan now me and you should clear the loan for me. You should loan 22,000 bet you if you mommy. And what I'm sure. Ka ma bo nyina de metwe nyina no de ache no metwe me ntumi kwaje no ho metwe awie nti wo de aka ne de either say obetwe 22,000 off amami and I say every month on for is anything into my account me yenti na omonte so ya na I drop no so you should be responsible for that my tabre that's what I'm surviving on you know every day I have to have it no boarding until you should buy the eye drops for me sorry as for the damage has caused me there I leave him to Kama. Yes. Can she? No, I can't see me. Oh, to me, you know. I say, young can simple. I tell you, the ordinary family, problems are ordinary family, dear. Which I mean, Yamen one cassa, and no any enfa emano. Na, okwa sorry, okobone pastor amane. Time 2020 no mu na nkra no kwasra no mo se oyeduma wo company bi by then company man apartment ho no te ho aso no oyeduma wo nti on kire me am me ko ho no hwe nkra no so nka nti no me yese me ko me du ho no na o se won ba security man ko frɛ no o se won ba start this woman she is mad say no ka security man so start yes yeah o ka che o say security man am pamo me na wa bodam me pese wo ka ne twi no and if you want before na security man no chair me say any pastor almost sorry ben ho pastor no ho ne pastor ne fine pa nti kan che pastor no em ko kan asem we nyina che pastor no me say pastor men frɛ be man no ko for the betwa ntro bi a me so na me twa ntro nti we de me pese me san ka be man no nti we de me pese wo patro say ye kasa pese wonya be man no na invite me me kan ma so no so kan asem me fa ye ntu ye o se mate me ko e pe no ko frɛ be man no me ba no ka na adwea twa ntro to me so a pastor me friend bia wan fa ne phone yes what tie be man ne de no tie be man ne de wan fi me bi wan fi me bi ntimi asolve problem na ma ade ye nie ade ba ko a ya papa ene asem ya wo ken ye tie fa ne ye tie fa nti wodi we die ma no na wodi we die ma no ye yemfa wo se se nya be ma no na sankia ne kasa na bia wo ka bibi na sa wo so ye ya ye betufo na ye tu be ma ne fo ye be ka de wo ye nye a kire wo ni aka de ye nya kire no obi akwa no wo kosesa na matie ba ko de ma gi atum ntimi ni e kire ni ntina ye sofo di ntina ye nyame nipa di ntina wo ma peace wo ma asomdwie Ahaya Akoma 87.9. It is said there will seek an on Chiabima loan. No, only free home. Okay, but it's all to be shared. Oh, me try them across school debia. Oko school debia. When you know, Yara. Use medication, I'm using lens in there. To me, a boa kakra.
Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM. Obetumi edo messages no aba na makenka bi diamant se wo man mienu na wo ho e na miensa no so ho na mienu na wo ho no oboa wo ma wo hwe wo no kakra na say wa ye nte se de ya che enti wo hwe mienu no na menso me hwe miensa no but ewo mu a wotumi fra ne mienu na wo ho ne kasa wo so tumi nya miensa na wo ne ho no ene ne kasa ge no wo me ho no ge no ko December ya ma kwan ge no so ko ne papa no ge no so kan mienu no wo so ko ne papa ge no won de na ofre ge no ne ge ne kasa bi sa nkwa na se ba ge no ko e do onfre bi since December onfre omo mo ho ne bi onfre omo mo ho ne bi no omo ni nko na ye omo so bi so omo papa ase omo bi sa anase sa omo bi sa anase da okay said ye tie bia no ye ne bedin komo ne opeso onya ma wo ne ye behwe se loan no obeyi e de afri wa ma no so watumi na fe wani no eye ono ene de phone no bobo en wagitum but ye me ya ne se man ko report na anna ho se be ya ochine bi onko san se nya me kura na me ye obetumi because obeka sa dance ye we and I evidence way dance we dey na chese me na me to phone born no but sabre no and what to bo wo hunu se we pra no wanya ai se wadwane so wo so ama me pra wo o me ko report me me meche me ya chimi ya se na sa it's oh yes na chese wo ankasa no like you feel say ade de ma me fan hye me ho what blackmailing emotionally. That's what he did. Oh, nti what be a report and obeti bi agina ba bia aka say me fa hwe mo no enye me kra na me de bo no eni panye obeti mi aka yes ramo ye ka say me de me enche ukunu da bia no akọ report ne de abanka bagu ne sa but to de bia say enye report kra no a babusuani bi mpo ehunu say no say ne si ye na tumi abo nti sa obedi nine say ne ma we bibi say si a report to me enchi no sister Shasi akasa ro say aware no ye mfa nko ba bia wo na ono no atumi ya na wa diu dam na wa fa no no okọ na wa jaw situation bia che say obi kura ba wo a na no so akoye bi foforo se de e besra man mama ensem we enipa e fa sate bia we mu ofie no sinyame abo a ko say na ni kwasa bodam we you adwa sa ko jina baby me ma na ma me abodam anya na se aka security ba obi hwehwe ho yaso meso aka che se mo we de wabodam obi abodam mama e ma ni bebre ya ni e ka wo ma na asua de ko akiri ma na asua de ko akiri mama wo mu na face sati bia we no ya ka mo hwe wo de bra TV ne so akoma 87.9 ka Black Covenant boyfriend to pour acid on his girlfriend for refusing to do a black covenant with him. Lies. Why is it getting funny? To celebrate me secure. Yendi mojafra. And what high crofo no matter 10 no situation. So but according to news you can be seen never 3 years in you who boys when I challenge you. Na we hu o bra chi wo mo we ye be ko fa we sa back so Baba, a man name because a man be fasati bia we mo wo mo ko school adura chiri na na me pesa yen sem be kwa chiri and papa na nya na sister eno na wo ye sofo no obetena wani ma otimi spend 4 hours ai we be fi so ni di I tell you bebre so no misra mu bibia wo ko mu bo bu so fo amane o menya wo hu sa ne ko wu na so for ni ye shawari enso aniaka na onya semenka BBC enka nchiro bia emma busoni bia amane wo mu boa bompai wo mu boa ye ka kire mu ne mo busu for amane e de bibia na empa ye nipa na mene netie no eju wo to phone na bo na ogina ho ye ja wo so di wonte wa hidie mra wade mafo yi mome na du kaw sempaye ye nka nchiro bia hu na mane wo busu for ntia na tim no awu
nti story ne ma na ku na wuti we ana won kan kire ya yesi me be kan besra mu a de wo fam no ma nipa nte na nipa bi ti a saa de ni saa da no yesu twa eto twa dan se e be hya wo a hwe situation do bi ba fefe where we are alone the goodness so na ma ne kwaje ma oh the mama bi ni fom tira bo fom pen ene wo ma me yep no mu di ba wiase o se de yo na wa wo bia ya chese ofra do kwa fon be ka kire no wa boda munya na ma ne nko masa ye be srew o be fa ni frɛ ma me nche na o de ne kɔ no wa boda masa wo ye nipa o wo ye nipa ye be srew wo ye nipa minim sa wo da sumie so wo da sumie so na wo nkrofo hye wase so wo tua wo muka ye be srew dwin se nipa na susu se nipa ali de obeya ama sister Akoma ato ne yem man nko no bad no wonam na masa bedru baby ubetu aka o baby a uhuru da sister idea wo de ye no ena nyame ama obi abebetu awo so ka enti mesra wo ye nipa ye no be kasa ne ye hwe ne fa sister idea opɛ yema no mana Akoma nto ne yem no obi kura san 1 billion de pattern girlfriend say ensimi fie bi well say please good afternoon. In fact, listening to the lady, I'm broken into pieces and speechless. I'm Simon. Okay, Simon, dear banana. But say Akoma, if I really know them, the guy is saying the truth. She is treating the say we Marco. Mami ya obo nyumi na ne nyumi ye mede nkuweme dadia me patcho sanim you are the living God is there no one like you nkuweme you are the living God is there no one like you hey nipa mami se de wotonyo mu a na se de makoma ne awosen se de si gumie hye bema ema ene enwum a metu nko oto sere se de obesi amanyom ne so a wo beto na awosen agumie saa so na menim se saa na nipa bebre saa hye bema baako wa saase wo bono wo bone ha wo juri ha wo studio no akobono na mami esi oh there be menkama asem mimie ma no nka me mani panti bibia me nyesa emwa me ene sa me de menkasa ma obi ante me de ma ware mu nsem de menka ma obi ante o mimie ma no he sister wo bewu wo ye nurse ni a wo bewu kwa wo ye doctor wo bewu kwa wo ye manager sa wo bewu kwa ka emema ni bi huna man mo so mon kasa bi we last time educated person ben da ba betena ha ena mu no mu bobo adam na mugu ho bebra bobo adam na mugu hospital ho depression akeka wo mo bebre abobo adam na mugu hospital ho no bebre abobo adam na mo kira de wo ho no eti wo me say say anti office chia faso teste be na ajipom enye bufu kra na me kwa wo me ba me de mani brabre kra no na so samre na ase awo aka wo me mani awon kam ya me be ye de hospital or midwife awon kam ya shebwe nyina be ma de ne fam wo omie na no nka mese sa wo mo no yo mo ye secretive ye adwuma wo TV so wo ana ba ma ye nyina ye beka bi ne ye TV so adwuma ye ti ye hospitals ahodo doctors midwives lawyers omo nyina judges omo nyina wo mo bre ye nka da
Charge kunu betete na wo me see hey apponchi for life apponchi mankan body ya de wo behye baabi omumie wo mo no nka da omumma ya education we bi da and then sister cry ya bra papa ma me kan no krenchire ya bra papa adano my headmistress bi ba ha Maa Akos so obeka ya waye te se bodamfo ai se obeka ya waye te se bodamfo ni kunu wa bodam awie te se nice woman o yes waye kra te se bebia nani ndane de ma bra madam bra betina na kire ekwan kura ehase enkakra betu yefo Nsem ye headmistress media mempesa sa asem no media mempayi be mai ha koneko ene se koneko wu koneko wu osehwe ye wo hawo teachers ye wo hawo me se akwanya me kunu ode me faso no me se ba ko se ode ne koye oni ode ne ko she tamale ena nani fraye eno ye fida de mo kaya tamale nani fraye ena waka na she dem ena wakofa ba foforo na wo abani we hu ka se nyame na aka sa nkwase ya we nyame na kambo me se ena omo osire wo bie onyame na ya adom na osire wo bie ena ode ne fa taxi tinamu ena ode ne baaye be hye ni o se bra ma bra mi kunu ho loan majiji loan sa enne pa mi kunu na de me fa sa akwa we so emma mo se mako school ahodo mesre mo mumie mo no na monka na nyankopon ye bo mpa ya akere no na enso nye ne nete asase we so nyankopon nye yekunu onye yekunu anka oye yekunu a ye bo mpa ya akere no na ke yekunu tumi tamade de yetiri mu kwa yekunu nyamia ka abom she sofo be ne kan ye na sofo ne kura ko commission house akwabinyo ya hangi sofo maami hangi sofo kon sofo so hangi yi sofo maami kon wa mia ne ko wa nani ahan hwan nani ahan that time Yesu Kristo woni ho ya nani ni ho wo da wo ma akode wo hwemanim wo hwemanim ode wa ode miya no kwa yesi yekom na wo ya asore panyini na nyamia ka bom nyamia ya dia na sofo so adane nachi na ono so ehye baby na ono ne girlfriend enjoy babu no kra fa hin na se wonu kuru nyase men koka nkire ebi wo ha wo se wo kana wa ye okay wo kana wo be so waton eti mesramu educated people no nrabafo no mwani asese mo bobo adam na mugugu ho mumpie na mukeke bi nkire yen na omo betena ha no na wo ka no media maami ya na mikotu na asem o se omo die omo kodwom omo tumi kasa ya wa ha omo tumi beka bi kire yen omo tumi ni ye be hye ne oma ekọ wo mo abrabom enti omo tumi ye okay omo mun school no kire no unse be ma ne ha wa ye wa ha no mo aba no mo bekeka onhwe akora na no aba bekeka de ekom wo no aba bekeka na ne ho atọ no ye de mienu bi kura betena wo se ma meka asem na wieye me ho atọ me ma ye okay makoma atọ me ye menya wa nhwe ne pakura me ya mehwe ma de mesre mo mumpie mra na mo meka awade sei emmoa wo enkola no wo be wu agya wo mo ho enkola ne ba wo mo ba o na wo ye depressed no one year when only that sorry ode ne ko ba bia mesra mo enye di obi pe ne se wo one mema miensa wo ma o na ya sementia enti mesra mo unko obi mu dam de maami ikomu wuhunu wura mu bi na obehunu se de ositi obi wo hoje na wajimi educated people na wo loans ade ma be ma he ni kunu no ni kunu ano na mekai obeye yiye wole mabeye yiye obeso ni mu akade ni mistake wa disika yi ma ni kunu oba bia enyimi yo oba bia enyimi
enye mfonso bebre ajeje bebre da wo manim mo ye mema ye mo so boafo adan na mo treat ye sei mo kan ye ho na abrabo no nye demaye na ye nkoyie na mani wa ba ma woni ho adan Maa Akos. I seriously relate to this woman's story. I married, no, the wedding, Asheho, a man for 23 years, and the trouble I have gone through in his sons. Or say, or dupi, BemanOkraji, Sika 800 million, every or no, or Bano, Enya Bemaho. When Tria, Sanson or Banon Crawford, or Beman in Muska, so I did Bosia, one more, and also went to you, you're quite ordinary fast to say, yes, it's a test, Jenny, what I know, say, was you. Yeah, just what getting home. What's good afternoon, Maa Akos? Please, the guy is wicked, power. Marco, tell her that I love her so much, and I can see that the man is very, very good. But I can see that me patch over for the dear. Yeah, mo type yeah, mo sign go through. Now, sabe yeah, can ya yemre. Was say hi, Maa Akos? The woman is so beautiful. Was Maa Akos? Bobo from Suhum. Amponsa market, the woman's husband is very wicked. God bless you and your crew. Nanaire. Mama, he's all trouble today. Mama, me dear society. Yema omu who say, our rejaya fine and yet, but obia no one more tiaware papa hua. And our riana sumu journal, and our ria nije woman or bepesa obeja our rabbit nephew. Asema azisa na kan no kro eya na ye nipa bi se na me kra me ja ware abet na ho die na nkrofo be kan fa me ene dabre oni suban ene okọ ye no asaba me pa cho enye so oni suban yo na okọ ye na sanka ho eda anka on samba because ompe de be nko na wo ye anti abufuo be ba oyire crab man kra na ka ma no atum no watimi aye wo call anu nti wo beto phone e kra na je se be man ne kokonye o because kokwo be nku ne kra wa nti wotimi to phone e kra na ene call na wo ye no kra no na ye call papa de fi se die nti na ebufo be ma wato sa phone e kra no akobo na mama ni nyina ye red flags are sometimes ye ignore won se wo kan o se ohun ye bra wo twins no ba na o dream de nipa be ka ho enu nti na ne man nti no ba mama hwe man na de bia ye kan ye mo ye ho so fi se wo depend wo be ma so bebra wo ho mama eju mre bia wo se we mpo depend be ma ni so ba hwe de na fam eti se wo depend wo be ma so bebra wo ho mama wo se wo ja aware na ye na me kwekura ho na be hwe me ma na mama na me hia bibia e be den but me pesa me ka che wo se ma me uja e kwa nyame be hwe wo nyame obehwe wo wan kasa kra fa won sa ye bibi mama wo betimi ahwe no na yi be ma na dwen free wo so se ono ato no hu se me wo menti e wo se me ye masede a mama obeba abeye won yen so wan kasa bo ho so na ye wa de na me ma ne bia aba ne de mama enye papa o enye papa bi hwe se 1 year me ne wo te dem unim se me yire me ware no nye se no ote wasesa edie mpo wo de ma hu mo brobimbre kai wo kan e do ne se ye di doda ye di do pen ye niema bi pen oba otimi wan kasa won document nti utimi ni sheti loan na oba on kasa di wachi kosan ne papa wa hwra de na oni asan ni sa loan we nyina ama ene wa ye wo ka chen so ye bodamfo nyame hu mo ba bia wo oba wa da ne so ne na wo nkura num ka che security man so ye bodamfo na wa ye ofe se wo bie wa no aka che oba wo ne na wo se wo ye bodamfo na wan kasa kra ne de be na ye ma wo sa asem na wo ka ema wo ho no ana ema wo yira wo ne ne tena ye no mama me de maka efuto ni nyina na wo de ama mo no se wo na oti bibi ho na mboa wa me pa cho twa so na kwotena obebi wate na nkwa ede depression mama enya asem ketua o ye kwa wo bi kra wie kakra bia ye kwa mu no mama enya asem ketua enti mami wa bre was it just 3 months pa cho enya just o 3 months no enya just one day kra enya just na nya me ne da na se mama anko ba bia na bia be ma na expect say ekọ no na nyame atimi age no ntie de be red flags no wuntimi nsesa be ma ntimi nsesa oba je se nipa na etu ni na adwen say me pese me sesa
enya saa de mfa enhye otim se oh nipa me ne kotene se de otie bia no obesesa me pa cho okay akosia pokuya sikapa na wote ne nka no wate na na kuyanka wate evangelist nka Maa Akos, I have run away from my toxic marriage and people are tagging me negatively. I don't have a mom, so I decided to run to my god mom. The humiliation is just too much to bear. Sister you know mo nkeka ma omo enkeka ye keka ye bejai bema na mame mo ha tupumpu a obidi boy na pom te say bokopa ma Dr. Mu ahoye no ho ye pa ye danyame ase awia ifa yewra Forensic Ventures akache Mako medase ewo akonya odi amame na mechia watiefo ne wahwefo nyina na mema obi biara akwa abaso aba Forensic ye ne edi nupa eye Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules en Hindi herbal mixture abadwa so a eho adanse de enya adanse ketoa na ye dura eye Zahara Mixture en ni G capsules eye du won so a eboa oba bia enam yare te se gonorrhea syphilis etete no sa oyo oba no wate enam yare na o hwa nsan gugu na utiti amana yekura oba misro mentena ho edura aba ebeboa edura ebeyi sa wo ha we nyina afiri ho ene Zahara Mixture ne Zahara G capsules oba bi so wo ho a white ana ode po etete no ha na adwene oyo oba na watoto nru abre na sa wo ha we eguso tewso na etete wa mesrew oba mentena ho emma abanda ho emma owo embekaw edura ebeboa edura ebema wa himfie ho atwa yopo edura ebeboa ebema nana ba himfie ho a obema mo piafo na wasa babiem ene Zahara Mixture ne Zahara G capsules bema bi so wo ho a enam yare ama ne bema fon so osa dwonso so a obonse ne dwonso ni mu apai na pampan wo ne dwonso anu wa dwonso awie no so obonso insufita if ede kire ba oye bema na sa wo ha we etetewa bema mentena ho na nam yale de ewo nsunson so bebra ebetimi de abrew se wanko amana amfiri wo ankwa edura ebeboa wa ebeyiwe afiri sa wo ha we mu ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a wate enam yare ama ensansan abegu ne bema no ho obi wo akora odwunso odware mpa na ne bema no scrotum no ase ho no ontimi emfa sapo enko oye bema na sa de we etetewo na enam yale wako na ye krankwa awie enchia me ne woto ene se obepe Zahara Mixture ene Zahara G capsules akira kwan uto aduro na odi ya ne se obenom kapo no miensa anopa na de capsules no mienu aka ho aduro numre so a no anom kapo no miensa na de capsules no tu aka ho me pa che se ode topa ye no na benum su no mesrew because se eye enam yare nti mennum bi nne nkasa 3 days time na obenum bi dabi mennom ne sa ana se yale no so ba ye no se oni oba bi adinhyiamu a bema mesrew je se uto aduro na uto bi ma sa oba no enye sa onko anu maduro no na osa ne oba no edinhyiamu biem na wa ammo ho ban a obesa afa yale ne back eti wodi ane se obenu maduro na toatoa so na obehu se enam yale a etetewo enam yale a eha wadwen ni nyina ebefiri ho na yedroi esa yedon won aso a se immune system ewo form odafo se immune system wo form na adwuma wo se wo ye ontimi nko adwuma so a adura me kanfo ede amaw adura ebeboa wo adura ebebuild immune system no ama adwuma awo se wo ye watima ye ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a onya ne menses na ote so na obre uyo oba na onya menses na ote so na obre na oflow no so entimi maye obi wo ha ne menses no bon say wonya no bo se ani tuntum wonya osanka eye 7 days na onya ne menses no bo a 1 day 2 days na twa oba adura me kanfo de amaw adura beboa adura be ma oflow no abaye ama ho ataw ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules na yabeko ye mema duro no so a ye fe no Zahara Man capsules a age mema dodo na bone mrane se bema nie oye bema na wo weak erection o bema no entimi ensole nyina so emma o partner eni nje
entimi delay wa himfie ho emma opatena na ene ngia be ma mesrew mentena ho adura beboa wo adura beyi wo firi sa wo hawe mu wodia ne se obekọ heba shop bia ben wo license chemical shop bia uduru ha oso pe Zahara man capsules utoduro na wodia ne se obenum mienu anopa mienu enumre na obehu se omre ye na woye ne nyina ebefiri ho be ma bi so wo ha ne be ma gina so but entimi enwo ba woye be ma no wa cheke na wo low sperm counter Zahara man ayaduru won waso aye natural herbs ani yakeka enubra ani yade abom ani yade aye enti be ma mesrew mentena ho adura me kanfo de amawa ebe boost o sperm count no ama watima tutuo na ne Zahara man capsules be ma bi so wo ho a sisi yale agena boso sisi yale tete no sisi yale ha na adwena me say edu empamu agudia odi boy ni aboso ba ne the time atoso o say 1 minute be ma sore ko so ye be ma no watemenka wie na owo sa ohawe mu a mesrew menkofa oba no mbese wususo engene no adura beboa adura be yi sisi yale na firi ho amwati magina so pintin ene Zahara man capsules na obahu se obobo adura wei na ono oba ne sie ni a obahu se opatena ne dampem na osrehwe wanim ono so bebo mrane ne se bema enie na yabekọ ye adura ye fe no hindi heba mixture se doi ayadun waso a ebo obi a esichire yale etete no odofo se wanya esichire yale na ama wosote na ama me se ekuro betow adane ayem hyehye amaw se ekuro no entimi nkọ ama onase esoasoa ama me se o check sugar level no ekosura odofo memma wabamumbo wodi ya ne se obehwe wadidie mu ye because eno ne ade a ebia ede baaye na waye discipline ewo nua ne diem na wanya hindi heba mixture na wanom cup no miensa anopa miensa awia miensa numre na obahu se esichire yale a etetewo sugar level na o check ya ekosoro no nyina no ebeye stable na hindi heba mixture esa yedun waso a ebo obi a me say owo high blood pressure odafo se o check o pressure no a eye normal blood pressure 120/80 na odie na okosora mesrew mema ne nya ayamhyehye mawo pe hindi heba mixture ekira kwan na unya aduro na ubenom cup no miensa anopa miensa awia miensa numre mesrew uto aduro na nom toatoa so men nom bi nan ka se 3 days time na abenum bi dabi odie nom hindi heba mixture no na de unua ne diem wahwe saa ne ma no so ya amame no wa continue anum aduro no na abahu se o pressure okọ check ya ekosoro no nyina no ebe regulate na ma ama na ye stable na se aduro yedron esa yedron aso a ebo obi a typhoid fever ha na adwene so dofo se typhoid ayew na etetewo typhoid ayew na wasoso enuro abra mesrew hindi heba mixture eno ne aduro waso a me se no bra bi wom se typhoid fever etetewo se typhoid fever ama edura numre oda wuntiminda se typhoid fever ama onsono mu etwetwen se typhoid fever ama ahohyehye atiagu so hindi heba mixture ana wunya ebeyi wa firim na se edro sa yedron waso a me se obi a oye adwuma ewo ojam obi a me se oye adwuma ewo awiam se uye awiam adwuma na wo ho ana yare ekekakekaw edura ebeboaw edura ebeyi wa firi sa wo hawe mu edura betima mo sanya ahoden a adeche adwuma a wo se wo ye wo sa timi koye ene hindi heba mixture na se edura sa yedron waso a ebo obi a etiridi mo wa etete no odofo so nya malaria na ha wa adwena mesrew pe hindi heba mixture eno na beboa ama wonum na aye nwono a odi aduane tuma upia enko ebetima am wodidi am ye fe esipi esita agina so ene hindi heba mixture mesaudiafo na masi ebia na bibi foforo ho ana se nchechemu bi wo ho ana se opeye nnoi bi aton frɛ ne abeje so 0246 34 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Mr. Yedra eye Zahara mixture ene ni G capsules ebo obi a immune system ewo form ese tu enamu yare bia ahya wo so ache ene Yedra eye Zahara man capsules a ebo ba ma bia waye mre
abo adabirijo ewo mpam ene ye edu a efe no hindi herbal mixture ebo obi asichiyele ene high blood pressure etete no to typhoid fever ene malaria fever misro herbal shop bi e benwo License chemical shop ene pharmacy shop bi a ewo Ghana ha ya to apete ho na mesi tobi na onuma wo pomudin ebesi pi asita asagina so biem medase mako nyame ensure papa menua be Africa Forensic Ventures akache ena eba ye the Zahara Mission in the G capsules Zahara Man capsules and afi hindi herbal mixture ena bremo ye twe ho aba near the second story atwas moko ye no na nebusua abafie abebisa ye be ya kache se wafifie adan wafifie na ebusua tu anamon abam ho paso bia ma ho ebusuafo bia ma ho ne bracket wa akra ho nzo na ya ne ebusuafo o ma no obe flash ho o young guy bi okay ebusuafo no munyina wo kumase ya ntino wo munyina wo kumase kra so mu se wo de hye na ware baby na my friend my move during the depression my friend my move so asama ato me band ada bo mani ma isa me kode ebusuafo ho o se nti me taba me war na me enjoy na me nim nti me pra me ta can that's what she told me o se yan me war na me enjoy na me friend nti we pra wo from ayri ne ba no di ade so o ma me ye wo ye ma na bia be ma me be fia na mobuafo ni bia na pacho ye worry on ba ye fia da 16 years the woman never came to our place ade no support my worry no one support na uhunu ne ni ye bi se bia asema se de asema mani ne ba worry kra na ni nye ho enye aware no onye support in particular but on ne ba nkasa omo mbonde papa ntino ntino nyesa me na maye ne bibi ntino she doesn't see the need to come the second born no ba ye de ne to no cry me ma no ni me baby a yes oni me baby a nim no 17 years ohu amoda oti aso ti kuma oti kasi ohu me baby ada ohu ne nana no da na mo so nkosra no da say it's like me na maba mu fia me na ye be mo adendo ba me be ye me ho ade e we your call ye no me na maba mu fie nti I felt I should be welcome wo mesranya me wo me kasa me wo twins me kun ye first born na one ma wo twins wa mesramia mankura ye nyi nti aso fi se me nti sam man wuka me mesra nti obi antra ne baby sara me so na me fi se ensen ka wo kosa na no hu se bia obe welcome wo yi ana say on welcome so to say asoma but se be ya obi nka nche wo se bia se na asamba me fe no ka je me se o se mo di dan no ma frɛ no nti ya the phone abo wani na so wani fra fanisa anya fe na wo ba be frɛ no ya asam o emu ya nti se wani no we na Osman ba boy so be bisa say me worry bi ma na me worry bi ye ne ba ketwa na wa kra ho Osman omo ono ne ka chire no so be bisa say me worry bi ma na me worry bi na wo so abusia fonso nko be ma no so abusia mu nko kan bibia nkyere wono sama me ba ho no no I say me na me yam focus me are renting is like attention nyina wo me so ntino as to whether me worry na SM form omo person omo premise menya me tie didi me ntino I think they were not interested you see our na egu kra egu so baby sam kan say me worry bi ntem say no no ya onfa won san kwama no what say be ma na worry nkura no kwa won gwan so worry ya won so worry nti ne so ba no de dwato be ade me mpede ne mu kura hwe ade ntia ana mpede ma hwe no wo manan asam na bai na mo separate say onfa ne nsa wo ye nkran ni me enfantini so onfa ne nsa nkoma no nti say nwe separation obi atini be Teresa I said mo separate you mo divorce ye ana you say be me ba no de dwato sites o facha me ma nye ne ye facha me ono kro mba na me kro so menje no nti obi anta ne baby di nti na o susu on sama oh mba oma na ngare bi o mfie sen 41 obe wa 41 years ya no akasa kese egu microphone ni ate wonka obe ware bi ma na so ngare bi I don't think so
41 years o nware biem adan me wo ho me na me kokko hwempo ma 41 years me ya so na ma me ye dwana me jim salary na me mba wo ho a me na me kokko hwe o nware biem ebia no be serious ebia no be ntse ba akono misro usro mema I don't want to DNT unware biem 41 aware nra mu akọ mu nyanyame anka mentiase mama bro last is one I told myself said this the last years I'm shedding mesu obi afuma na mesu de bia mesu time me suffer depression comes with crying obi all depression but esu kakra na mesu sa I've put myself together I say me pese mesu biom I don't want to go back to depression sometimes I dream and I will cry my head off me wi am amen komenua baba ko so ne nkodi nkomo Francisca me mo ha wie na ma Francis nyako me pa chotiase ye mame na kasa gufidie dem wodi ne nyina de sen pa chom de Francisca nyako ba din ankofo ni ma Aisha free here na bae pa choisi ala me free libo okay enti awie asembe na Aisha de bae man pa chom asem nyina ne se me ne be ma bi no na menyin se me ba first one no bema bi yenimi ne di ni ku e friend Derek menyin se me ba first one no na e ma asem de no ye ma asem mitumi kwoto ne oba akra wo dem ba na menyim ni nti no me fan so on ware me mpra na me ne natwi nti adidi ma na ma me be free msa na wakwaje ne mpna fon de ono ne fon ama ne mpra ana waje ono ne de no nti me ma me wie na oba yi me ne to a ne fon ne be na mse na wo fon ne kita ono no we e na wakwaje wo se me de ne kita na asem ti Akoma repair na repair na mama we se me kita na mse na repair be na ma fon kama se kita bra wo de ase nti fon ne bere on for se ringing tone ye me de nti me mfa ma me ntie ringing tone ye me de ana me de odi free me nche no ko nti da kuma na ma me nua ba ko se na ade na ya nkonkura me se ma me kasa me ko se me nyem e kwan no so nye satam ne wo bo ase nti mama me ba na ma me se da bi o ya akola tetana da ko a me frɛ no ne ko nti me ko ya obi ani dem a me ko ye nti me ko sister ba ko nche me pie ba ya oba da kunwam wa run ho aka ne boxer pants ni brazier e da kunwam hwe TV na me se sister na obi ba obi na da ho abewura mu awrɔwrɔ o se na wo ne hwan na mse be ma na ba na nche me ne nanyem na me mente ne nche me wo ye ho e na me ba wosia ene me so me boy am ne te no na fiti be 3 days in front of fa nti o kan sa na me yes ma na mse na yes wo ni oba na me kun na wo frɛ na o se ringing to ne de no ha na gain uniform ni me kun fu ne kitawi wosia ene yes wo kun no ekohwini me ne te dadaada na me pesa me ba wa frɛ me frɛ na wo fa na mko boss sister ba kwa ma ne bread ne yere ba fie no on be kasa che again se be ya wonko again se wonko ngam de me pie di ntoma bo mi msa menyem bucha nko no bi ode ade mpa bo mi trima mawu ana me gya no ho dem ho tim gya kakra na me ru adam tim hyede mo se be ma na ba ode na ni tag gate no hu oba na wasena me se kratch me nko gina ba bia ogina na ena ni oberu a me twe ni beru adam ho sa tampo na minim kasa te se enne oberu adam na oba na se kratch wani muni na me fro wa wonfa na san woni obi kura anyam wankasa na me de me gya mo na me piem kwatan ni me sui ma ko me sui ama sa tampo na ma me hye fridge ene on be kan again so wonko ma ko ye beka be konko jagge no kwan emra no mra fie no ade a chinwe mi ko hu nani ma me ko no onso ton paboa ogina nyoma ho ton na se obi oba aba na ko ja ne kwan bra no ma hu ani ma me hu ani ma beto o market ya sa woni oba na ko da na damfo nchen edidi ma sa ne kasa ni nya musumi pie free no oba na fa me card am de ko hospital me picture boss wafa a hye ne bag ma fa be ma na singlet ba ko intimi ba ko hospital ma hwehwe me bag ma mi hu ana me frɛ be ma so hwehwe dem o se me gya wo se o card bi ani ho ana o se sa de ma me frɛ me girl no frɛ girl no se ma fa na o singlet girl me kwaye na duro no ne ne be nya so mbe wu na o ma wu ti asem ko du me ka kyerɛ be ma no o ka kyerɛ be ma no wo hwɛ wo bag mu wo bag na wo de ba me pie ya no girl na yi me picture ID card ayi me de be ko hospital tam o so aso me ka kyerɛ be ma no se wo de wo ne o de be ma ni na ko aduro so akwaye den o kwaye ma duro wo gidi ma asema me kanti ekodu mi papa anuan mo anim na mo som de asem be kwa hemfie na mo akosa ma be ma no abe ni ho ano ena be ma na akofa nkofo be pa mabusuafo chew nti asema me kan ne sister ba odi na chikwa ya dance oba kro no so no po frɛ again say so am fa me picture na bre me ene ni nua be ma na singlet na on kwa akosa ma be bia o ga ni freedom kwa ene kan ya na be ma no kwa odun kwa hokɔgye me nyoma de bre me ene kwa man so mabusuafo de ko ba bia ansa na
mi so e bia no de akoye maduro ena de meje nwoma no nti edi mama me be wo ehwe ne de onhwe me wo ye no mse me kwa so mre mi sika 20 cedi nti me ma me wu ye ntoma ye de kogu na daka aso no ena busuafo yen se be ma na onhwe msa do me yi ama me na me wo am de frefra amukogu na daka so amuko se no mu yi omu yi omu so omu mfa nyangu so ena de omu de ma me na me de kwa aso nti me de kwa aso ba na me so ase black and white black and white on se nipa ni wo bu o mbe chentoma ye de gu na daka no bi no omu de ma me se me wo na me de frefra nti me wo ya na be ma ne bu o ma me 30 cedi 20 cedi achi se week na de na wo ahụ sata mama me so na me nya adwuma one be ma ne tie nyina na onya adwuma na me sata mpo da na me wa akra mti godi nkan kakra me ba na ma me so ya nti na betena me ma me ho na kopim se ma me di free na nyi nsen so ko bom bae nti me wo ya na me ya ntene sa de be ma no nhwe me nti sa de me to be ma no ba bi oto na de odidi a hu se me te ho a me ne akora no ba be ye bi na me to be ma no ho enye so me te ho na me so ma miska ni ko ma miska o ma me sata ma me 85 80 cedi na 5 cedi o de ma me fa nya adwuma o de ma me yo asiska no de ama me ne de oni mi ne ko ho yi bia biem 85 cedis no o se fa de me ba yale a me fa de bia mpesa me de ton how many years ni o wasan me kan be 11 years ni ena nie o dis kala ma me wie nso a o kwa adwuma o se a hye na o ton ade ama 20 cedi me de be ma me 5 cedi mama afede che se maye basa skele nyina be hye na me ko me krom pa me anti tumi sam ah na obi a oni be mate atade a hye hwe ho a odi aba mama na me fele me wuma me de kwanyim se me ba second one o fere ni nyina che mama mi se me jimi ne me kwase a me de abetran yo mama me jimi ne me kwase a me ye me de kwanyim se nti second one kra no ne sister bi mpo ye se nko be bo ama nyinse na ye nso adu ode ma me amboa me na me de wo ye me de wani antuma mpo de me nya bi mfla edidi ma na ko bie me se ye kwatena me sister ba ko nche na me sister se be ma na onhwe me nti e be ya nka me ntwe me ho furu be ma no na me pa me pa ndi te ye se me stop be ma ne nchen da na me nkoda be ma ne nchen bi nti ntukwa ne ade e ma dua bokra ko be ma me sister koda ne dua da ko me koda me sister mba ya empa nsi dem nkunwa nsi dem wa yi nyoma nyina afri dem o ma ntene nka satana ba de na ba me koda me sister nche me se me ne nda o kan se mi kire me dua bokko be ma me sister koda ya sem no o kan ye na dua me se be ma me no wa tena dada me hu abusuafo se wo ye samuel o se de ase na me mpomi ye me ho ma adwen se me ware mbe ware de meto aponche gugu no wo a ne ma no menya mfa so bi aton ti o kan se ma me de ya wo bo ni dua na me sister se nya hwe koda ni dua ti e da ni me de ma se bo ni dua se nti wo mfi sa aponche e wo mfa so sen me e na ne ma tena be pin ba this time e na wa anye aponche na ma da wo mienu nti me de ma se bo ni dua na ye ne koda ni dua no ti koda ni dua na ba na me sister sa dia me nda ho bi se me da me sister nche ti na me ba no so anya se ma hu ni bia ma 4 years me friend na ba me ko frɛ ya oba na afa phone na me se ampa cho ni paso me si me hia me kunu me na wo mienu na me ntene nka no ban san na me so be ma me ne te na ne chepun yi ato na ma fa me yusu bi na me ka ma se me pa ga ne chew so on kyerem ba bi o mo no se mu wo pristia na me ko ye na so be ma ko kwan so na me teta ya nti ahoma kyen edu wa be ma ne da mpa so na se ka chi wani mu ni ba ma ba na fa me ko me kunu mo no ma wo mienu nkwase ebuo wa ye me ho ade nti ko sume ye ba na busuafo so ne ma wo mienu nti o mo hwɛ me ye ngu awale no on be hwɛ ma na ye ho ade no ye me ho ade ne ye tete ho no mo a ti aho kire be bai aha kra ma ba ha da mama so ka last bi ke bi be da ha me be do friday na anadwo ma be da ha saturday aho kire ntimi ba se nka mbe bo na be ma na nya adwuma ye nti adidi ma na ne madane bega na de me yempo se afre be ma de adwuma betum tin se na danfo bi ege e de ne ho akoma be ma bi ma na kun na nya adwuma ye nti e bia me ye bia me de meka nti asemo mi ka asemo nso de hyema kumam ama bra 87.9 mama asemo nti experience akoma mu nsem na me be kama asemo we wa ha yeah nti afre mama asemo mi kan to wase paso o de paso ho mama baby akoduru no ama mommy fa me ko dia sakakre yo yenko dwom na ye ma de hye bi adwuma nya BA Ventures aye adwumaku a wono mo ewo kumase ase ya na marketing ena wo mo ye ne kese pa nti wo mo se men kan kyerɛw se wono mo aye sales and marketing eti bomodin a se wo ye ba ana wo ye ba ma wanya mfinhye du ngotwe na wo tie wi abere wo pa adwuma ya wo mo se adwuma babra na wono mo adwuma nye ba bia wo da no se wo fra chichi na ba bia beda no aye free wo mo ankasa ba ma ba bia da na wa ye adwuma bosum ya katua no so aye kama pa da bia so se wo bo adwuma wo betime nya bonuses ade aka ho afeisha no so ese ba bia wo beda no da bia wo be ma ka na ade akoye adwuma wo de opo ano asabeda eti we de ade efo pa bomodin afresisi ana age adwuma 0554
815911 0554 815911 0598 921817 0598 921817 Fresh see I was what say ewa Akoma FM say one more adwuma bomade afre na so nya adwuma ne bi na wankasa wa adwuma ebebo papa afa wanya adwuma ne bi ayo na ye ba pemfo na wo tab no eya so am hwehunu sa obeto Eve labor pad na ade akwa wo so pa nam sa wo na kire no no na ade siesie ho kama na che sa wo ho so atimi a wese kama hya no so sa we no 100% organic ente sa ya no de na wadwama so na wo bi wo no pad bi ekwa use ye infections ade abra no se tie ne we de enfrafra wa bi anim soft ye smooth kama ne bo so eda form 0550 000990 0302 224843 0244 310620 Nana ye bi se braguda sa mai baje bambo pa nam se wiase so ti wiase na ni bambo a se be dwamfuru kura so wonfa so se no so hono eti wadwuma no a wo ye no kwana ko ba ho ban afesu kura wade na wo te ase no wobu a wade pa no ye da ni bread wo kutia bo modin akona na ye bi nchen na wo ma wade no ban emfama wo so a wo ta mo aso na so spiritual marriage edi wunya na wade ni bi ma no na ye bi se bo modin afa bra wo tu kwan a bo modin akona bambo pa na emfa nwa kwam agona sa mai na abehu na kira kwan 0243 134535 0557 6675 0557 6675 10 na Dr. Mafu Fertility Herbal Center awo papa ese bra na beje awodro papa enam se ne wo hwe obi pa nkasa de nyame esi ekira na drink onya akwada se de ekobesi ahwe no no na so wa kire ye nura hodo nyina nyinse ne ma awade de mfidudu a watena se nyina ni je ne nwe paye enam sa wo ni bi ma afa de doctor se bra enam sa bibidu okrodin wo de kan wajaye acha na wotwembie no bosome na so nyinse na betom etom sa no obesa ma nuro na ade abonyinse no ban so say ya nyame be hwe wasomdwem papa afa wo a wawo na openu papa de adwade akwada amani mpoma ye den de ne ba chare fomo no ntimi so de nante no awo papa se fa kwada ne bra na wanya ne duro emema no so se enemu nsa yade any low sperm count ni bi etete wo a awo papa se fo ne chemu e wa tonso asere so ate bisa ba se presby school no enchen ho na baje adrum 0244 411099 0277 741618 na ahomka heat patch plaster ye wo adwama so eti ya bomoden na wonsa enka wo de da ko 360 na de aba adwama so kama papa plaster no a wo modi nro afra ne kakadro wom cinnamon na afeso kra herbs ne oil ne nyina wom etisa wona mu abu a kane no na ka abekọ no obi akire e de amam we de plaster no awon se bibia wom dadanti wa ya na ba bia wo ya no se wona mu na abu kotodwem na wo ya na wo de afam so na enye ndompemu adwuma nkwa na ye wo yo ba wo kwa ficha wani dane ni ntino ya na wote ya pa no a bomode se won sabeka bie ne bosome ne so sa na ya ne ba white plaster no a na wo de afam so de fam so abon se heat no na asase bon kakra hye watade egusu adwuma bia wo ye bia koso akọ onwuma so eno ankasa be ye woni padua mu adwuma ebu ewo man Ghana ntwa ne ntwondo so afei na wo mo de bakuma se eno nti wo mo pamu ambetu na tufuo mu abomre mu no maton ate ho emfa so 0599 991 149 0599 991 149 wo frepe da ko 360 ebeje osom ya no grow fine mojedro na abode no so ahono ye dipatiate akora bo we de ma na ye kama asatade afataw eti wo ananse adwendwini ti wo da wontumi ni de ni ade grow fine mojedro be mo aye fine pa wa ya de afe na ho to na wote apo ya no grow fine mojedro infections ahodo nyina ebesia no kwa abere bia no na nipadua no enyi ni fine 0244 596 532 0244 596-532 Rock Care Clinic Limited Pacum capsules ebwa ema nemu mre nyina etuase mema ne de no nom janiki 442 ede pu no a ema no ayen kekaye no bomode a na ma wonsa enka de kwa fiche na te ya wa ba wo de no nom afa event capsules de odwade wi a na ne ho hyehye no ne ade sande obi koda ne ho dwane se hwere kase dro ya cho ne so na ya de event capsules no ene bebo metfagen edo so every one makache ebwa pa kanka ene mo amadwuma din se wo ye dwomni ba anasa wo ye dwadini ma ne mema nyina obi ampa bi carpenter fo ne abrechafo ne nyina adwuma no adin etu bedu fie pa de beche no asode agina wo na so a medfagen capsules yade bia de ka ho so ya no abomode edwani akyerem wo Rock Care Clinic Limited Kumasi Alaba Abuabu Station wo ne Siko House ene de anhwem 0248 885040 0244 183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Bodu enie eho ana mema ne kona wo mo shop no de susu na yenketenketo no
ya pagya mu pa ma wo size no won mani agye na ema no so ye de ema ne koso no yakoye exclusive vagina steaming na chese ye hwe de na ache de kama eti mema ne de akese no ba ne hwe de nketwa de hia o mo na chese bibia ye fine afa wo ye ba na fibroid how esi a wo kwan ya afo ni kirem hypertension hepatitis A B C and D and yade bia da Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services one mo ye lab no te won ka yade no kra no a wo mo di ka ye hwehwemu ehunu yade no na wo de papa eto ase e de ma kuma se one mo hwim school junction baraka se kwan so a san so ene nkra new Achimota Petroleum Bank Group wo mo ne Family Life International School no edi enhwem 0543 320030 0244126123 ye free Grace Gift where dia na ye ncha no so en said that would Herbal Hospital sa hwene no so o ho papa ya cha se wono so bodwuma that would 360 usisi ya de ebeto ase sasabro ni nyina no ebeboa pa na eto ase e dia ma afa ointment no adwuma kro no a na eyo elo nte wo a wo mpesa ye wo ebebubu wo de wagu na afa unwuma ka chi no wo de ene said that would 360 no wo be memere na the ointment no aye ni padua na ni adwuma ebe ye wo adwuma pa e ma ye wo nyina da weto ase afa da would Herbal mesha so ho malaria ene de nanu ato wontimi ni die wo so wo de no ebeboa pa sa hwene na dronie eye adwuma papa eno ti ade hye bone mra ne se du papa de wonya bi atom na channel so esa wo ye ba pemfo anaso se akwada wonya nya mfie du miensa ene oba wo ma akwada nu fo ya no ahye no so na watwe ho ade afiri ho ba bibia de to ndro se Herbal shop anase pharmacy wobenya bi atom 0244886437 0201681717 Richmond Herbal Center emo akuafo nko ne semna ya na wode semna na dware wode dware wi a na chesa fe watenku na bona atumi abo papa eno so eche no Alaska Star Enterprise ese brakumase adum na baje wallpaper de fe se wo sisi adan na wo pe wallpaper e de asiesie mo eye schools ana recreational centers pubs ahodo ahemfie chese dan de e ba no wallpaper sa wo de siesie mo eye Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center e wona chese pe wallpaper fe colors ni designs no ejane na so benye bi atom eno dan chani a bed sheet eye guy hotels no konam kwajibi afa blank curtains original curtains bar TV strip light airpods chemicals wo mo nyama ne de doshum ete kumase edum Alaska Star Enterprise wo Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa wholesale and retail mo frame 0554114878 0268419596 ofrepe Alaska ebeje wosom na Mausanka 3P garlic mixture and I'm say we aya garlic edura one ma twene wro ya mfa nkaja enhwom fra eti ahode no ejinam minerals ne vitamins no ejinam say ya ntida da no ya no ano no bi papa sa de be ya nipadua no e ma kwan e ma yade bia emem wo de no aya high blood pressure anasa sugar level no e na kosoro na nsan e didie no wadidie amasese akese no e ya boroso akoma hwehwem ya adwuma kakra bi na kyese wakoma no eje hwehwem de ogu nsuo ntentemo e de odidi kakra bi ne na fu ehura no eye 3P garlic mixture Piwak Naturals ene dia ba Mansanka wo de ewo ba bi eto nro ewo my Ghana mom 0248928824 0201000021 Okay, me da sepa obapa ma enetin nka no amasapon dia kodwa so ha eya Akoma 87.9 FM enti wo se be ma no Bema no wase de fa wo tonga kwacheche na mama ne kasa na nya de wodi atumo bema ne se fa wo tonga fa kwacheche se me ye bia me de meka ana menka meba na mama tubo ekua ese bema ni tufo omu tufo se wuntumi nya adwuma de fa tonga cheche fa che Facha na bra medwuma nye ze no baby adru no jai enum bia mzo de ba say tonga the right tonga luguru tonga aja to anya sa na kai o say tonga the right tonga wana kai any say na tonga me no kwa fa say Joy B nyom o se say ye tonga the right corner ana se tonga the right corner don't no na me de yes enum we de say we ma ko wa ni say baby adru no eh fata no edem papa yam fanje mamo
yɛmfa nkɔgye adwuma ɛdan si yɛmfa nkɔgye adwuma ma wɔn yɛmfa nye mama yɛde gye adwuma ma mɛma no na wɔwie so a maako asɛm a wɔ hɔ ha wɔbɛha wɔ wowie ase awurade asɛm de yɛsɛ bɛtoa so ne nti no yɛbɛtoa so na yɛnnua ba Teresa yɛ first story no na kyɛ sɛ messages a nkɔfoɔ de ba no ɛnyɛ sɛ kitu ɛma bi brɛ kokwa mu o Wasimako, God bless you all. I always watch you people from home every day. In fact, the same thing happened to me when I got married 2015. Because of that, I left the man almost 4 years now. Wafrimu? Messi. Wenyane ubewu nkwase ewuo amiesi nkwase esie aje wonsa papa bi anom obeba na esi nkonwa wo be nchen na ye wia ye de ama Messi. Mama nyina de ba o say I'm Francis from Adenta New Side. Mama, please, the man is very wicked man. God will never forgive him. Oh, well done, good job, keep it up. And also a message and no obi say a macra na me the person ma fa wade to say World Cup ya ni asoa romantic marriage as World Cup too much and it's getting not seriously ya dia be we out our dia to say achievement na Marco we Mr. Emmanuel Morrison also US or here wa my lunch say we are didi. Oh, Mr. Emmanuel Morrison. Oh, US. Ama de upediani o ama sapa. Ama asa sadaka mu. Wa ye bia wiye. Ama. Wa ye. Mr. Emmanuel Morrison. Yami on sharpa. On sharpa. Yeah, that Mr. Emmanuel Morrison asia. Na mama me fa akwanya we nso na ya hwefo Tiefo ase and no fear that ma woda no show me obi na born you was show me your love mommy show me your love papa show me your love kwasem se Tiefo ni ahwefo kire odo no kwasem omo yade papa ya hwefo ni mo amwa bokire ne benche ye mo yade me but can say me birthday no me dedicate ma Francis and then here enti obia no odo mi bia se bia ma akoji wei and asa ji wei no onfa yisika ni yemfa to Francis and then here futuo mu na yemfa nhwe wo no kwasem omanfo kire me se no kwasem se omo edome omo esho odo kese pa na ya wu hu na ka dia to so ama me ne ye de Niki Pizza fan club Niki Pizza fan club nyame on shira wo mo pa Pizarro unza Marco birthday no yes wo de ma obi ne yere omo no yekoye omo operation oba akompo ne mansia se agu ho tweo na wo ka se wo de awoda yima wo mo no nyame animu nie obi si Marco pa ya nya ne se enam se Marco ne ani brabre no so oje nkwa enti nkwa na wo oje no ne ani brabre na wo oje nkwa no sika no ompeso obedie enti wo se wo oje nkwa no oje nkwa enti wo no ne ani abre obi ni kuru ne yere na asam ye nyina ya rewo nti eno ho ena na ye de birthday no Marco birthday ye ni yo so mi we nyina ye me bones sister so extra your odo she has surprise na enya some kitu akra said ozi ehun ne ma ne ba ye na tade kama de ehye ye Josie fashion omo messages by 20,000 into me kra na makenka ni na omo doso nyame enhira mu nyina de mo ye ma me no mani eso kese pa nyame enhira o modum nti ene akosua ewo hospital ho ai modum no mado ye nti akosua nyako ewo hospital sisi yenwie yo wo sha yenwie o hospital sisi nyame ya adum o china ye de ho update nyina ebebre mo nyame enkoso nham de mo hwiri ye bia no nyame nhyemo anemo na nakua amen
yɛhyira so awie maako ɛnɛ me raho yie ɛwɔ ɛhawo a ɛmɛɛmɛ binom de maa binom ɛfa mu okay na mesrɛ sɛ bɛrima bi wɔ hɔ na ɔse ɔnyɛ mma na mepa ne kyɛ ɔno nko amɔ na brabɔ wo sɛ yɛwɔ mɛrima bi wɔ hɔ a ɔse me deɛ mentumi nware da mempɛ nkwaseasɛm atie mempɛ abufusɛm atie saa bɛrima no mesrɛ wo sɛ wo se wo ne wɔbaa bɛtena daa mu na wompɛ nkwaseasɛm atie na wompɛ nsɛmfo atie bɔ bra ɛmfa wɔ baabi a mɛka wo ho because yɛn no woamfa nto yɛ a yɛbɛka eti sɛ wontumi saa adeɛ na wompɛ nkwaseasɛm wompɛ nsɛmfin obi se koraa se me deɛ me ne ɔbaa ɛnna nkyɛ o me ɔbaa ntumi fa ne ho keka me ɛsa na ɔbaa ho afono me ɔfo baa baako nkyɛ nti wontumi eti yɛbɛto aso Nasa na no mami nua be yakwa obapa mo ha boko de erade adaroma jo na Richmond no to say nyame adom ne ho ye papa yeah na se papa fa na dro tetahwe ho nsem twidwama ye ne mate ne achia arefo so Richmond Herbal Center efijase asokore na ubehu omo na de akuafo nkun ene akuafo semina aba edwaso na ewo so to ni nyina ebomu fi se samuna ni nkun no ka bomu a edi dwumaso ewo ni padua mu de owo yawo ne hunam dua mu etutu no na aposo eye ne ya owo sasabron kitinkiti bi a eso so ne kotodwe ene na aposo no mepacho ma ne nsanka akuafo nkun eno ene ye honam yawo aduro kese a etu yawo bia esoso ni padua mu obo a ne kwan achi saa no etimi ye ne ya osi ne trase ye adwuma saa nti obepagya ne konbo se ne kwan achi ye ne ya pacho akuafo nkun ebedu akagina mu uti bia na de asasa ba bia pain no ewo ho na nkasa obu oso a ne sisi ene ye ne ya tibi fasasa usisi achi obi oso a eye joint pains nti aposo no ne nsanso a na ne ya ne nan so a na ne ya ne na aposo eye ne ya bo se ne kotodwe ne sira ne dwonku saa haw na ewo ni padua mu a eye yawa esoso aposo obi de kra nante ene so ne sira sa bo sa de be kene na abayiri ne nantu dendenden me pacho mansanka akuafo nkun na emoa o se de be ya ebetu yaw no ase di obi ho no so obeda be sori na ne honam dua no asanwimu abiare no na hwa ye nkokọ ahonhona ba ho me pacho de akuafo semina dware na de bisasa so afankun ni bi ye ho se de be ya saa ehawa aba be hye nipadua no a eye ahonhono no ni nyina no ebetu ase e de ama de owoti paye kese no mema ni remfi akuafo nkun me pacho tire no wo ho abonso si utirase aso ani no eyi agufom na aba ma osanka akuafo nkun uti kakra na de afefa ba bia yawo ne wono no watena se kakra ubonse bebo saa na afa yawo no adwofom no atimi asori ekọ ba bi samina wei ene ma me no me papa no akuafo omudi di djuma fi se kuadwuma edene nanso uba na de akuafo semina dware na de nkuni bi sasra waposo saa na ebo saa na bonso obefem ada ade beche no oho den na eja wasori omo akente so do se ka tuma ona wokro no unsuro eha bi afise onim so ukoba na brekra ba akuafo nku ene ne samna bedi aboawo semina ne so de eye honamani adwuma de ne honam aye rough ensanini atiaguso ebi wo honoma akni na hyehyehye wanim eno entime hono na apai uboso wanim no aye dufudufu dududu enema bi wo honoma entime nko obi oso a dark spot ahodo na egu ne honam dua ne nyina titu ne na ho na etuetua otuntuntuntum eta wo enkra am say primary for no ebi ta wo mo pa me pa chow akuafo seminar no ene adidware ye de ye honam yie entimi stroma ma remfi baby bia be redwaman so eye herbal shops chemical shops no ma won sanka akuafo herbal soap anase akuafo herbal ointment na emwa me pacho de ne honam dua mu odware ana ne ya no atwe afia to so obedwi ne ho for some time asan watimi de enkun afa ne skin ho akuafo herbal soap no ebebo ama saa ahohina abetena so no etu afi wo so de emofra ekro anase eyam ekro no pokra de eyam panyini eye emofra nyina kakarure no saa enso ansa bia egu nipa ho a etutu nkwara tiri ho no me pacho mansanka akuafo herbal soap fa dware wo mo na fa bisasra mu no mo na omutiri ho anya akono maka karure no entutu omutiri ho ebi okra yensan ya de
obeko school mu no bon so akofa aba ono ni nuanom da na osan de bi asasa wo mo entu bon se mofra no se bi omo nya akono no ma ye prekesen me pa cho ma onsanka akuafo heba soap na emo enyi sa ha no emfiri o so obi ono ma akre e wo ne ho bibi tini kakra entimi nko eyekotwa bon se asan ho no pa cho mo se eba sa na fa akuafo heba soap no fa bi srasra so de ono oyi a na ensan bia begu na bodwe ase anasa na chi no bon se asade bitua ho ho ana ho kakra na apai ensuo ni bika ba bia na no so akofa asem foforo ba Richmond Herbal Center eye akuafo nko ni akuafo samna ne se sa samna ni nko aye boboso edi dwuma sonko woni padua mu enti ma onsanka bi fa kosiesie fie sa wo yoba wo honom wo to ase honom no ensa bia gugugu ho anda wani shubinti ho no kra ye tum dada ena ensa bi wodon safa ato ho atim se aye very rough me pacho mansanka ekuafo semina fa bi edware na fa bi srasra ho de amfifire pampan ne enkabone wo ne ho de ekronti no de bi amfifire firi no otwamfa ho atim se da bi ene ho enka eye no enya homeka mesro ma wonsanka ekuafo semina entu sanfifi bone no emfamfiri ho ema wani mu ntoso pimples no enyi firi ho ma acne no ni nyina ebekwa wani mu no beda so ama redie no nkasa no aye kama fisa redie wo wei yensre ntu kwan de ka obiam ne se yenuanom keto anase wa wo menstrual disorders anase obu nsa wa yase ye wo ya no mepacho enya ma ye no udware akuafo nku ni biwia fa bi sasa wa yase sa akopem se bosome ne beba no ebe obra ne ba wonte hwe ebe ye kama boko obu so ye adwumaden so oteka mu obekọ long journey watini sisu sa sisi ani ibu Richmond se fa akuafo nku no semina no fa bi sasa wo sisi achi sa wo ye banka na so ye carpenter wo ye masonry adwuma utu form sa na unhuna mane da bia na wo sisi no ano dam me pacho sisi no ena nipadua center boat enka wantimi nkọ no atimi aba akuafo nku ne semina no ena bedu akagina mu pebi na emo se de be ye nipadua no ebedanso ama ho atọwo me pacho ba bia wo pebi atọ wo herbal shops any chemical shops nyina no on sabeka bi me pacho kwata krade a eye Christ is the answer herbal shop I say ewo old aponche krakra me pacho eho no ubenya bi na naboache mo ewo kinso kenkran ba bia ye ton herbal shop friend say product bia no okwa a wo so pe akuafo nku ene akuafo seminar me so bo modern tobi na nsiesie fie na awede anya fe na nkra no ho nya akono eya obi a ene udi asie woni padua mu no so entu ase emfa maw fra Richmond no onyiwa no so pe bia to akoton ana pe bia aye de ode koye no friend was 0249 186 845 0249 186 845 and 0546 840 846 0546 840 846 Richmond Herbal Center was a mansanka akuafonku ene ne samna me da se menuaba nyame insha papa paminu abasa so di akọ Richmond Herbal Center akọje akuafonku ni akuafo semina was Maa Akos, thanks for the lesson. We need this kind of education. Let us have more of the education. Thanks. Was Maa Akos, it's true. I have the same problem in my marriage. I wanted to come to you, but I asked myself what people would say. Okay, on also the no evangelist. Mami, you know about answer your boy or Sunyani Methodist as well, so for and then I would have so chiao or chiao, come, Tony, so for answer. Happy birthday and Akoma Christy. Okay. Okay. Ma me de still am wo mema no a ya sha se bi titi ama e fa hu di su ye besere mo o su aware ankom cause aware kra de yesi wo ma adwunu mo hare enwuram ntunya wuram de na se wadwunu mo du wadwunu mo du nso asabi mpredua sansamfo bia betimi accommodate na watenem na watimi amanage na ahwe na untimi na befa obi ba na betete na ye besere ujai na tena wo baby e ma no nso a mu wura sa tebia ni mu no ye sere mo eni bible mu ba bia sa onu kuru nyasem a enkobo busuafo amane eni bible mu ba bia o asem ne bro so
at least who will be able to me a catch no na waso mu e ba sa Mr. break is barrier no na ko anya sa obetina mu sa ewu obetina mu sa ne adu dem enu nyame won sim mafia ho na baba abejo eda mase me da say Josie fashion awie wo no na ahemata ade ameti Josie say wo be wedding engagement birthday party wo de wo ye bia no program bi obi invite to be an Josie fashion say bra na ompempam wo niema ompempam wo ntade wo kaba no slit no wo Friday wear no office wear no bomodian na bra na ompempam ni na enfama na se friend no Josie fashion ye wo bom so ye ni meet me the sports no na edi ehwe ni mo ono na hyematade free juada edi kosi efiada some she stop na your fa na akwa she bi na your fa bomodian se ubetwa na de WhatsApp Josie obepam edi amount emfa ho ne ba bi awo abrochi mamu ba bi awo bia no de wo hia no measurement and style na wo pen o person no aso ma obi a obema style bi abehye na ahye mu se akua ba ho be fe pa Fred Joseph fashion e was 0243 433 465 0243 433 465 sanso and she's a real or no and ama me regi ahye wasan aye me makeup kama yi she's there with Kumasi Sports Stadium on the Unity oil no and edi enhwe ne mo enti enei se wo pe brace de wo pe bia nwi de abaso foforo bia no wo bomodia na wo freshies a obeye bi e de abro obabi a wo bia no wani so beto no na ewo waboboa no enu nti she's there bomodia na frɛ no 0249 155776 0249 155776 na eni she's eni nkomo akosia mama me say aware na nkasa no say ne ya ma na ba ye te say eyi no but yen kan hu say enye kabastyle na atwam say wo mra so anaso and aware for too matured people enti mo hwa na say mo maturely no mo nyini wo ma adwum say was mo ware ampa cho mo pam ba bi ntina o and as okotena mu so na hwa na emboa wa eye ma ye nhwe han dodo ye nhwe han dodo hu ne say wo say ba ma mene no wo no opema wakoto oba ba ko mienu one na wo ba ko ohwa na wo ntimi bie ma sign kopa oba bitina mpacho ntina wonom se mene ni be wo mienu ama na sesan na wo no kra no ensesa wo mo na se aware kra nya adwama aduru ensesa wo mo enti me pacho pa oba bitina na pu no me pacho esonte na se kra de mama me ya bro ya hu dwan dodo ano aden dodo ama mommy ya hu dwan Health Alert Clinic kokwaji ulcer draw fatu ulcer ya de no ase na onipadua no ene ne ho yam kro ulcer tena wo so ache wo de achinchina wo nyanya no adro bi nso abayusu ne kwa wo mu ana saba Health Alert afra se wo moje abasobode se o man ga na nyina so ya e wo ulcer draw ya wo de ka wo kwa emabiem ya de bebre no aso wo mo ano adro nam se hone de wo mo de herb na organic product ne kabom etu ya de ase eno ti wo de no ya hodutuo anasa wo kase no mo ene ya wo ya wo sebra enam se hode machines ne wo ho pa wo mo de didwuma beboa e ma wo so atimi ade wo hom enkran wo mo wo madina ka so apokua se ashaman afeta krade so Health Alert e wo nkrabata e wo ho 0242518893 0242518865 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo Esu eniem eho ane ebo ne mrane se womb and penis repairer eti one de wo kwa wo medical diagnose wa hwe nipaduanum ehunu ba bia yade ne te ansa ne nura wo my research e de afa honom wo de bia kan na afi watu yade no ase e de amam eno te ovarian cyst na se fibroid low sperm count mema no yade bia nebu sa yade ne ade ne nyina mo fankom afi wo de no eyenum ka wakɔ hu dentist akɔhu nyanya no adura bomoden ne ko Health Alert anase say ni what scientific clinic and diagnostic services na won momoa ensha no enfamana ni what Dr. Nimo eda no die wo se bomoden abra nam se hono lab scan ene hye bebre no egu akwamu adidie ho akwankyere so eka ho atonsu Kumasi Monaco Junction wo mo ni adansi rural bank ena edi animhwe 0244 087687 0279 087687 wo frepe ni what scientific clinic and diagnostic services one more ebeje wo show
na ye kwa dia ye kwaso aka wo say quick credit investment eso e wo ho e de ma wo pesika besia e de bia adwuma wakwaje shop no wa wi aka sika wo de stock here afa so de wa bia adwuma ne bia wo pa besia de atrɛtrɛ wakwaban ene wa hiem quick credit investment ese beje besia de wo pa emergency loan e de asort ne house say school fees and rent wo ba ne da ya sabia wo pa besia wa chinchina wo nya bia quick credit ebe ma obesia ehon edwo ye ka ne say no enti say bank loans ahodo no agese watwa susu aye savings ansa na waje besia ne dabi we de no na Ghana card na channel so say wo monya adwuma e wo internet eso 0302200390 0596920833 wo frɛ pa quick credit investment ebeje wo so ye wie e wo ahomka heat patch won maka che da kwa 360 ena dia ba eye plaster wonwaso a aba adwama so wo mo de special herbs ene oil ginger ena cinnamon ena chese wo mo de wura plaster no mu am eya wo bia de wo ni padua mo no nya plaster ni bia na de afam so ebeto ase se ye wo sisi wo pa wo chepe wo pa achi ba bia ya na de plaster na afam so wo de fam so ahye wata de egu so adwuma bia wo koye bia wo betumi de akoye heat na ba ye ho adwuma eto ya na se ede ama eye mama mokwa fichi amote ya kuma se wo mo so mo pe wholesalers any retailers any mo ya adwuma enti mo frem 0559991149 0599991149 mommy yeah pama yame ensha pastor we wodi akodwa so mama ready menu no messages kakra emfa emma wonom hello my name is Ruth, I'm from Akuse Eastern region. My mom has married for over 40 years and now the husband says she's a witch because of their property. And what two mameno a free face say mameno are helpless. One in abobra 40 years say bemano say obano a bay for into a pamono wa man capre papa and somehow now obey any dear na fedie. O afe wo mo maka ni nyina do mo de ba ehyehyɛ say ai me your friend Harriet achim abodom Maa Akos, this man is evil no matter what. How can you treat your own children mother this way? I think he is rather mad. Okay, obi so message no message is no. In fact ba na ba wo mo ayedi bi di wo mo. The man is wicked because if your wife is mad, you too, you are mad. I made about them, madam. No. Marco, the woman is very good. Power. Yenya so very good. Me, I want me to make baby because minyante be man no asem. Enti me hunu the see airport in Poema. Bibi says ni say bibi si kra no ni say ubo be prano, but me to me nkase. For now there. Yes. Me to me can because minyante be man no. I know some very sad, but some female teachers are also treat their men very bad. I married one, but I can't stand. I'm Mr. Kumi Barikase. Semo. Mr. Kumi so no baby teacher ni baby okwa no. Any jai we the miswa and now ode yakadro ka ho. Ode yaka ho de edutri ano. Awade yakora afono no enye easy. Yankwa ma ne so e na won so kire wa adwene e wo asem wei ho emebre emema so binum ebre papa ekwan ben na bribi sei eto ye ne a yemfa so se be ya ye betumi age ye ho yakoka wonom se mo TV so na mugu nkrofo awade da bi yemu wo bi awade na emom no ye tufo yempese obewu ansa aha yempese obewu ansa yempese betwitwa wo ansa yempese behwi asede agu so ansa ye be say wo life ansa me pacho me hunu yanka obiri kofo okom ya na so ano adro pa de lalai enya de awenya ye ti yakwa wo ba ne so 0322498035 0322498036 0322498037 odin ba bia frefre yo my ya family samoro ko budu na family and so akarman pontazi driver. Okay. Ma je kan se hagini yana hagini pa ko sa wala de se yana awai fo mi no mo fa nyama se wala ye tra na enye ko sa wala ya wala bia din pa di se ne me bu wana se mo ye wala fo na mo mi no na ma tin ya nya botan tin mo asia ko yana ma yana de me kan se tu se ka sa how awale mu how pa na ma enye se je ye ma
mema na omu se mema yibai awale how far gumpa no ye man ya ne diba ba de me bu ha ye se nipa nya botre e die se be man se how bia ba bia ye bompa ya se mutu nya be man no be man so be kan issue ye hu sama obaya be kin omu nipa die fi no ye se wa sama ye se be ka fa ma ni nya me adwuma me on shira won so within baby afrefe Pàtó fẹ́ mi bí fẹ́ fi wo. Okay, mami ye tie. Pàtó relationship ní marriages issue. Pàtó mẹ́ma no pìnyìn náà ọmọ yẹ too abusive. Mma mi kasa ni yẹ relationship bí for 8 good years. Wọ́n dẹ̀ di beating slapping ní adé. Ṣé ẹ̀tọ́ one day guy bi nsa bọ̀ mi nípa ẹni nàmi à àkàmì ní fry. Nti pàtó mi kéde mma yẹn ní ọ̀nà màmá mi fà mí ní sùn yẹ mma yẹn. Yes, Dako, I'm going to Ghana. Yami Onsha Opa, one also a victim and our Canadian. We didn't baby afrefe. Oh, Mamma, Mira. The Pacho and the Diana Kojopukunika to Sumaka and Pabua Papa Akoma 87 for now to Sumaka, Samaka, Tinam Kupon Sam, non to be super in the Mujina. Nama Kaka Moka and Osha Yabana, some of the me say our younger ten heavy. Our year papa heavy. Them actually I mean at the phone jabu and what I could change what says I don't on the ocean says what it okay. Hey, our rienti when you be strong the best friend in your mama. Our year heaven and mother them and you bad. But I said because Nyama wadi buwa kono nyede so buwa wasa kwa jibo chia asa mo bano ayi nyenya bema na wo bano utia ka wo tia dia to so mi so an ni atew enfo so be na onye fio so ekoria so wasa ni wajai na ko ya na so ba ye best ye nyama ye bia mo sombo e ma sombo pa ba mo hu mo so fe amma nsam ye stre ko sisa ma mi nisa asamna ba mo wonde Bubesha be year here. Omechakale, in your beman. More yes, I know. Beman, yes, Mammy, every year you will be nervous. I mean, sharp papa and some hat at to the be and some hat. Within the baby afrefe. Hello. Within the baby afrefe. This is the book. Yo, Mammy, Obi. No question, Walena, Abbas, Siano, every you. Maybe Akoma FM for 7 names. Mami Obi, 8 years. Now, our really deputy, may a decision. Now, who may have been who may have taken the Tapamua, who may have me, and the overworry. Now, no woman, dear, and the baby ever was me. It is the American Maya, Naya, Banese. To a person, worry, dear, and the old gentleman. A Jumanis war, I won't any sick a year more than it's a kind of my bear man, no, Jow. Master man. Me and sharp papa, Payamame, Yamin Shan, who futio. Within the baby afrefe. Maa Akos Abubakar ni offenso. Abubakar yankwa. Na mu bomb who body papa na say who trend the papa who ya de. Nende the program we dey I very interested. Ma sure dey papa. Sister no wakasa yi papa. Was the informal sector no omo bre no kure. Me kan kama ya school ni. Ya madam to me back class anopa. No muna wakati say so ba na pa ne bu puta ma yan fa enye ye na ya ye ni bi. Wo di free na eba. Nti ma mi asema ko wa mama kai kama na no school ni. Wa ma ndema nwusa ampa aware na ade bia ye ka ye kan. Nti na se hawa endi abuja 43 we are bema we are obawo. Nde mo aya de ma bom ho aba so papa mo aya die damasi. Me enshira papa panso yadamase within the baby afrefe. Yo poku di kase feel of it. Yo poku yanko. Obana odika na sem na me show interest so. Ye wo mi say be ma no most monti nka story na odia oba ndi aban. Enya fi yantin nka mo obechichi na oba no odi ma tem na ye niema mi. Ampa so di on na dia yini born. Ampa so oba na diska ma oba si scan di hiano. Nothing of the broke to craning woman or yes, ya na sad. I send you a straightforward.
am possible I just come out for 5 years. I won't drink Colano, although the year. Me, I want me. Come back, yeah, this can have more ban. Or they all sausage I can or no see or the Amenian. On the minimum. You will say, I'm Pastor Berman or Baron, this can a man number with you, not this or the man here. What are you waiting for? But I'm more friendly, I'm not born as soon as I can miss can man or why. The person needs to tell me. I'm a wolf. Yame omo abotre papa abotre na bi na ya yenya de tena kwanya we sutre bi ebutumi fu pa asetre wonsa na nsonye ye within baby afrefri o kafra within baby afrefri Akos na gina boko South Africa oba pa gina yo ebi kan just later baby thank you my gina when I'm saying cake cake picture we the fact we say next time the cake papa never oh the other baby yeah mama yo maybe let the Akoma yen bad maybe na it to do we manage me mo wa so ni Akoma o de be die ko mo ke say ya me ni ada ke tem na no chaso let's how we we down kola ni den kola no see we me fra so for muso na se bibi se ni ade atamba mamu ka se epekasa se bi obi enu ana dwen bibi na ona mo be kasa na so be bibi na no anka no bibi tu na ma na bibi be ten so be ka no let us watch him watch it na so wa ka to obi a wonye putu so pekasa de ti ayenya de kinya ni nya na dia ba yen se wo putu na mbe ma no mu ja so mu kuyen me enshoba pagina within baby afrefri Tiri aba ko si aba baby ofa kwata papa Tini aba man so mo asante man pon ko fi ase no tankodi. Tini aba ma me mo ma ba so ani dwumadi amudi ni enfa ko nya so ntia ahwefo ni atimfo ni. Tampon brofin ba bi obi ama me 20 akese man pa. Mini aba. Dia me ka chi ni amba no bi ni sei. Dia me ni akojo poku kan no. Awade ya asase so ani je ya fa awade ko ha bi o. It is all awade bi mu na wo hwe na so be hwere won kwa. Tini aba wo hwe se mini aba ko sia na me ka je sa awade a wo ti ho na nyi ti twu ho firi ho. The mammy, the old Famuna, Unimu, the Bemani Titi Wina, when it's here. Emma would do Kobo Siamanina, I wouldn't want to take on. That would also tell what you know more bush of 4 man, yes, our December. There be no bush of 4 money, and I won't want a mania. Nany, I mean, a bear was such a wash room crown. Not a mayor would do was at over some of what I'm not mamma and my wow now today. It's just here near Manu, no more quite, my own to sue, and yes, Yanisiko. Uko wade na we na mwa me nua brantante na hwe wonfa ebi enfi onyankopɔ de ma wo no ebi na nya no na owanya no na ebi obedi awade no twa wonfa na so a ebi wo wo bi papa bi da wanim a wo betimi bi akɔbra wo benya be me bi ama na so mu nti be me bi obeku ama wo cha wo jakoma be bi awerɛwo na ntra wo hwe wonfa nti se ma nua ma dum so kwa wade a na watra no adwene wo cha wade a mekoi eya na asenye te da timi nya papa bi me sure fa kwata papa within baby afrefri kafra went to me and so within baby afrefri my mommy is best mommy. Yeah. The whole world. Best mommy. I know many. That's it. My mommy, I'm in farm my video too. I'm in Kase. I'm in Adoma. I end this abattoir. Muntaka. As one says, Lemon to man. Do I put off here? No. In Tuesday or the boom. Now, I'm the some story. I am in one say, mommy. What can hold me? I don't know, mamma, proud, dear sir. Mommy, you man, I'm calling to maybe I will be back. Okay. Papa, dear papa, this is what you are dear one in your plan. No, mommy, there are any other, what can't some law? My dinner depa, Mr. Bearman and Mechanic. How can so pay my master? There be one per master. If you look in say, 24 hours, some people in Nokola. It can be at the end of it. Because we are going to say, what better Bearman, what better Carina, so what Carina, young animal man. Yes, sir, woman. Sabi, a man who do power. Panisation, once who no more. If you panisation or pardon a someone the other ball was the bell dana. A young taking to be any bounty men and Master, and you about force. Oh, no, you look at I won't tell for Mamma. Bibia, some Biaba, and Colada Tintino. No man, almost once I am a man on Casano.
ɛnyɛ ɛnɛ mmerɛ ne o ɛnɛ mmarima no a yɛaba no yɛn nyinaa yɛadwene asɛ ɛsɛ yi o ne papa mo deɛ sɛ bi na ɔmodwene kakra maame nkɔ no obi mmerɛ bi mɔmi no na onyame onhyira within baby afefe Hello. yes kasani enko Hello. kasani enko maame Maa Akos. yeah We can krapa. okay Just krapa. Send sana waka kamo. Wanya dai want to so no one konene. Iya se aba na ayu meto kumulaba. Wan ko didi nanim an ko ba ma hwa ma an ko yede wan kuku no. Eti won de so de o twetwe ka ni na. Won yede won fan ni na chinyame. na de aka ne nhyenya me no nko de otwa to de baby afefe hello ma yes ma we dey me mo madwuma wa oba na na ade me kase fra bobuja na yenko ma ye da masi ni aba na odi kan be kasa ye ne de nyame enum nie ni ha no no be kan na ni kuru de nyame enum nie ni no kuru enum nie ma be ma no wa anya ade kra me ma be abufuo no ni akoma ne wo ho ba se di wo fi ye mi aba na de nyame enum nie ma ye mi busuani no ye mi aba de a nkama nka we nye police asemo kameme no kamete chen na kamso mapile ni bi na ma mo kasa bi nyina no mo ka awade ne ya fa awade nko heaven ne fa awade nko heaven ene ma ene mo nya kire se ya fa nko heaven ene mo obi enwale ma mo nyi tum se ma ya nwale because ye de ya kan ya wone de ya da wale nti emom no ye me wuri se ya futuo na ese bem ye kan se na awade fa ya nko ba bi awade ene mo kire se awade nya jimo obi enwale be da atema nyame ensha papa ha ne de dwumade ni na ebesie medin ede Maa Akos nyame eya domo kira so ye da foforo kira ya wo besan de akoma mu nsem dwumade no abrewo so de osi pe no sa ne ebekọ no ede ama wo sabre de ebusua pani sam ye champon ebeji adwai na ode akoma sports ato omo so. He's had that one shot off the left, he had the header at the far post, but I'd like to see him get involved a little more. Here's Camavinga, who's getting forward a little more. And Vinicius Junior! Oh my goodness!